baphila ngawe ufuna ukubona amandebele phumelela khulukhulu ekorweni yozokusithabisa namhlanje khona siphethe kakaramba siphethe tsitsirimba ingadlanga siphethe ifilm industry yamandebele siphethe umsunguli siphethe umthwebuli siphethe umtloli siphethe umgwali siphethe keyboardist siphethe director yeyi ufike lapho walungisa izinto uzachenja zaqala lezi zaqala lezi incamera zithethwe zaqala sibaphasi phezulu lesijayele ukuthi ihlala la Africa msewula Africa namhlanje sikhamba no BA Mabona lo cha akwande thando kunjani ngilotshise ndanilotshise nakuwe namasuku ngilotshise nombukeli ekhaya ngiyathokoza lo ujamelini egameni lakho uBA uB ngubongani okay uA nguObri yazi masemula wakhe wathi benbereka no Obri mabona ngathi no Obras Tino Obras nice akwazi kwaba ligama elifika engqondweni msinyana ngicabanga ukuthi mara ngingayibiza ngani mara ithi sale sengibiza ngalindlela mhlambe phambili kuzakwenzeka silichange mara selanzinza sokwaba linzinza igamelo ene kwaba igama elihlukako elikwenza ukuthi ube wedwa kwazeke nakuthiwa uBA sikhuluma ngobani so namhlanje BA Kiba sithome ubelethelwe kuphi ukhulelephi ngoba ngikhumbula ngihlezi nawe ngelinye ilanga wathi kimi wena uyadroya droy angakudroya nawe angikhuphe nje straight neroko lami lama bling so Kiba sithome okay ngokubelethwa kune le Eastland indawo lezo bathi bo Phosphorus kunesibedlele kade sasibizwa ukuthi eNatal Spruit yes manje bathi ithele eMogwerani yathiyelelwa batho ngomunye wama activist batho walala ka 1983 amazinet but ngokuhlala ukubelethelwa kwami lapho ukuthi umagogo ongibelethako bekasebenza eBilweni bekasebenza ngale dani lapho ke yasuka khona so ngokuhlala thina besihlala eNdwani eDanelton thina besihlala ku section enye ababiza ukuthi seMarapong so safuduka ngezipile zasemiguruguru phakathi kwaMandebele naMantwani okay kuba ngwayindaba leza za independent ngomzabalazo kwaNdebele so sasuka ke ngo1986 safikela eTofontein H sisuka sifamily so no bricks ubuye eTofontein H Tofontein eTofontein H ke ngehlala isikhathi eside nokho saya eThemba lethu kanti ke Themba lethu apho wangihlezi khona iminyakanyana from ukuthi ngifike sengifuna standard 1 bese thina besafuna ama standard zama grades nathi sangibhayisi so ngifuna standard 1 lapho ndani ke fast forward ngo1992 through inkinga ze family kwakuthola ukuthi vele kuba ne split between through into zama divorce so ke sasivele sibabantu ke lesiyohlala kwaMhlanga bazali bami bekwakhiwa vele khona kwaMhlanga apha but kwathi ukuba nenkinga ezibakhona but still saqhubeka ke so ngathi of my life engiphilile currently sasikhuliswe ngumagogo kuhle kulethi parent sengibeke njalo ngoba you can imagine from standard 5 until boyokuthi matric bozokufika lapho namhlanje
so unguye wazikhulisayo and cabanga besi4 wabesana beni4 abesana kuphela yeah omunye ngo1980 ngathi 84 85 beletha wala waba nama complications ngathi bekana bo 3 months 4 months uthabo so yeah sasi besi4 that bese walala umfowethu engimlandela bathi nguJeffrey so but ayipilo sirakile sayiraka uyabona yeah so ngi-introduction yami leyo. Okay, so now wafunda phi primary, wafunda phi high school? Ukufika kwethu ngisho kuwabona nangiceda ukuthutha. Yes. iKwaNdebele beyisathoma. Yeah. Safundele emikhukhwini kade. Yeah, sifunde from standard 1 until standard 5. Yes. And lelo igezi thina besingayazi. Igezi mina ngithome ibona ngo1990. Yo, sikhule kunjalo. Namhlanje na uthi umntwana koma ngabhale home ukuthi ubonile bengana gezi thina besifunda ngamakhanje. So ngifunde eThokozani primary school man nakhona lapho ngazi ngafunda inyanganyana igedise ema-F. Dani ke sasuka ema-F sayethemba lethu ngafunda e-primary babiza ukuthi iPhuthumani. Namhlanje sesekhona iPhuthumani. iPhuthumani yeah. Iphuthuman sethemba lethu ne? Yeah, isethemba lethu. Okay, yes. Ayisikude khulu neholo le sambe kwakhiwa le. Oh yes, Belfast ngishikolo le ngathi ise Belfast. But ke nawo lapha ePhuthumani namburu uyayibona kakwa professor Thuthukile Kabi. Yeah naso uyala. Dani ke ngabo 1992 kwaba kusuka kwethu ke ukuza ngakwamhlanga. Yes. Dani lapha kwathoma ke kwaguquka zonke izinto ke ezingibekela ke khona namhlanje. So phakathi kwamakhono akho la uya excela kiwo wonke. Ngiliphi lizenranzi lokudrawya nokugwala nokubethi okay. Angiyithome yaza ngiyithome njani ngibeke ngeexample emzekelo ukuthi mina ngibelieve ukuthi ingqondo yomuntu ngiyifanisa ne-main switch enama circuit breaker ngaphakathi uyabona. So ke if wena unendlu and ine circuit breaker it means ama circuit breaker la ikhona yama plug mhlambe ngilengi ngiyama plug enye ngebeka ngestofu enye ngiyama light enye ngegizara enye. So that means indlu yakho i-capable ukuthi ngazirana into lezo. Mara ngithatha ukuthi ama message la wonke awile i1 evukileko ngile ukuthi wena izinto zakho the more uresearcha urufunda ukuthize amanye la yathoma yavuka njalo. So ukuvuka kwama circuit breaker kwenza ukuthi once wajwayela into enje nase yokufunda enye into leya ukuthi kancane kuba lula ukuthi uzenzele and ukhumbule ukuthi as a single parent osikhulisako and asina finance kuhle ama challenge ngiwo mina ngikhulisileko kuhle ama challenge and batho nangisesemncane bangithengela ikolo yokudlala bengiyivula ngifuna ukwazi ikhambiswa yini bekuyitype njalo yomuntu ngicurious nga everything ukuthi into eso ngifuna ukwazi ukuthi into le yenziwa yini lokhu kwenziwa yini njalo kanti into le ngiyo ke ezongideveloper to an extent la sengifike khona yabona. So uthola ukuthi omunye unayo i-keyboard sengibe nekareko le keyboard le ngikhodla ngimangale sengikhona ukuthi so ngayidlala i-keyboard le it was 1993 yani ngakhona sengikhona njalo hawo nge next door ekhaya kwakunobaba omunye walala alale ngokuthula ubaba uPhinias Lerobani wabona lo ngidlala i-keyboard le wadoda ayikhona ke sisundweni kanti ungidosa bekumzalwana ngithi into le phela mina ngiyazi kuhle rada uyokuthatha betha bona lapho kanti the more ngidlala uzokufika lapho ukuthi sengiyazi ngokugcweleko until bekwafika la sengidlala khona nemithadweni. How? Ngadlala i-keyboard nemithadweni yabona. So nase ngizoyi fast forward ngo1995 yena ubaba lo 94 wathola scholarship
uya eLondon baba lo wange next door ekhaya Iye. ngathi baba Rubani asiclose bekamdala ukikimi baba lo waye eLondon nakabuya wabuya aphethe ivideo camera ene mina ithando le video camera lafika nangibona the first drama iyadlala etelevision ngo 1990 between 1993 and 1994 Yes. ya uhloko leya ubaba uPP Skosana Yes. bekadlala istory lezo ayiprincipal istory sobadlala ngale ngebosa ngale ngathi indedema or Ese TV. iyasadlala kusesemo TV1 TV2 Yo, sadlala nge-TV2 ulanga bona khona ukuthi ayikhona msinto yamafilimu le mara ngathi ngiyayithanda nedi-ke asinamali-ke nengikhamera ngicabanga ngisho ukuthi into eziseyimagine Yes. mara ngicabanga ukuthi iza kuba possible uyabona so ngeshudwelo ubaba lo waya eLondon ngescholarship nakabuya wabuya phethe video camera kanti icamera le uyithenge ngoba bekazishuta yena nakangale yeah so nangithatha icamera la ngithatha ngiganga ngayo ngithi man khumbule icamera le ngithanda ukwenza into eso ngenze so njalo mina ngazi ukuthi kwenzekani ngazi ngashuthi iparty sesishuta ngendlini apha njalo enani ngathi no iintro ngiyenza njani ngakhama ngaya ngemlanjeni ngiyabona amanzi la yehla so la kunamablomu khona ngishuthi icamera le lapha emazini ehlako la dani ke ngithi no ke icomputer ngoba ngiyazi kwaba nemshini omunye apha bekuyi-title machine bekuthengwa wena imshini le utype ngayo mara ngivilaphiswa ukuthi umshini lo une-background e-black mara ke ngingenzani ukuthi kube ne-background engathi iyakarisa so ke nawutshude emanzini amazi lana kehlako njalo bese amagama aba lapho yafikela khona lapho into leyo uyabona so ke umagogo njengoba kade sihlala naye kwafika lapha sekasebenzela khona eJohannesburg so wabona ukuthi uyamoreka uqeda iveke ngale uchiya abantwana ababodwa right uza ngama Fridays yabona so ke waphuma emberegweni leyo wazokusebenzela ePitori so ukuphuma kwakhe amakhu akhe labamnikile icomputer So umagogo nguma or ngugogo? uma ukubeletha Okay. yeah so bamnikela bamupha icomputer nezizinto ezabampa zona Yeba. computer no ke uyafika wathi computer ngipha wena ngokuthanda ukuhlangana ngokuthanda Yo. ngani ke computer ngayibeka on ayaqala phinda sasaqala naso angazi next icomputer Yeah. angazi next ecomputerni so kwakwaza ukuthi sengithatha beje ngibiza abanye bangifundise mara bese baza ama basic ngoba icomputer bona bayizwa ukuthi 486 beyigcwele ngeDOS Yes. le uzobona bona inthombe ngengela senza ngakho izinto nje bengasinjalo into leyo uyabona mara at least kwafika isoka leje abathi nguDumisani Mhlophe kwathi ukuthi naye beka into zecomputer izibekazazi naye afika icale nokunyayicale njalo akwaba indlela esifunda ngayo so no ke icomputer seyirehe sengikwazi uyiberegisa imocheke I-computer le. nayimocheka ukuthi manje yokubereka njani ngithatha icomputer le ngiyiguge but no we are ePitori lebazilungisisa njalo ngikhwele necomputer ngifikele nangifika edrobheni icomputer bayilungise nge2 minutes ngithi ayikhona easy ngikhwele ibhesi Bona ngathi bakurobhile. no bengibula inhliziyo ukuthi Yeah. yini into encane kangaka mina ngibhalela kuli research kwami kwathoma khona lapha How? yeah ngathi no musi i-step list that means before ngikuthoma into yokwenza amafilimu le kwasa ngithoma emuva and nama YouTube lapha lo bayanga ugcwala ngaleyo ndlela le so ke sekuthi indaba ezingiyazikhatha ngoba asinasikhathi esi-enough yabona but kwafika lapho Khuluma baba so mabona. kwafika lapho thola ukuthi i-computer ngiyazama ukuresearcha la ngiresearcha khona mara ke bese nganama internet ekhaya Yeah. so until ngadevelopa abantu bazokheka ke kile bengidevelopa SAB Max ngazi after 2 months ukuthi sengiyezwa abantu bathi si Max emari kuphi kanti ngidevelopa kiyo right through that yeah so ngangifuna ukwazi intulo lezi indlela ekade ngijwayela ngakho ngoba building ngathuka uqala ibuilding ukreme ukuthi no indawo esoyikuthi Yeah. yabona indawo so ngayijwayela njalo until ngazibona sengifike eSunnyside eSunnyside ngikho la kade igcwele khona ubuhlahahlaha intulo eziningi zamakhompyutha sagcwele lapho bese ngazi ukuthoma ukufunda i-internet le lapho so uyafunda izinto uya researcha mara iproblem ebayi-1 kosubuyele ekhaya yikho internet bese ke kancane ngitsubhula lapha ku-art ukuthi kweza njani ukuthi ngigcine sengazi indaba ze-internet ukuthi nge-exhibition yayilapha i-art museum ese-Arcadia
Oh, ngiyayibona. So bakhe basifikisa lapho ngisazokufika kuleyo ndawo bese ngizubhulela ukuthi computer kuze njani. So nasifika lapho kwathi ukuthi sekulate sakhona ukuthi sibuyele emakhaya thina sihlala kwaNdebele sikhamba ngebhesi basibukela ihotela. Ngiyakufumeshina amagama wohotela ngi-advertise. Wala le hotela khona lapho ke basibukela lapho. So ngifika lapho ngiyabona ukuthi bara musi la ngoba naku ngiyathoma ngiyachuda sengithumela ukuchuda okuncanyana ngibutholako. If ngiyabhuka la endani ke ngiyokufunda internet le ke ngibonzi ke yakhona into leyo na dani ke ngathoma ke lapho bekusese 90 rand ilanga eliwani ihotela 90 bekusese 90 rand yo bekusese 90 rand so kwafika la sengifunda khona ku YouTube mara bengasi YouTube pheze bekusese Yahoo. Oh, bekusese Yahoo. Ngoba ngibule email yami yokuthoma beyibhale mabona BA_@yahoo.com. Ngenxa yokuthi bote dawenza i.co.za ibe nama problems yana ngoba beyisangena. Email yami yokuthoma ngayenza ngo2001. Email yami yokuthoma. So ngayifunda so ngibuze nabanye ababalapha i-Sunnyside apha inkengele yabona. So mina industry kuhle ngayivuna ngabantu bangaphandle noma sekugxikiwa ngoba abasi bad boke ngala abanye abangebe eCameroon abanye ngebe Nigeria ngeba kuphi bese ngijwayelana nawo yabona. So ke ngibize amanye abanehlala nabo khona kwamhlanga phana ngithi noma mina ngibhize ngento so ndani ke ngiphene so kwaba kuyifunda kwami into leyo. So bengenzela ini ukuthi ngikhona ukwazi ukuthi computer ngiyilungisa kanjani ukufunda icomputer ukuthi nase emoshingileko ngiyilusa kanjani. Omunye wangitshela ke A+ ngazifundela nakhona ku internet apho bengayazi endani ke mina bengenzela ukuthi ngikhona uyilungisa nenkinga. Kwaba nomuntu othi no man icomputer mine problem ngoba sengiyabona ukuthi ilungiswa kanjani ngalungisela luya watshela luya ngagcina sengicomputer technician ngakhela ngibhola ama computer njalo ngiyasukela lapho into leyo ndani editing yeza lapho uyabona. Editing ize ngokuthi ube computer technician. Indani ke unqanyelo ngibutholako wathi ukuthi icomputer lebe i-right for basic yokufunda ayinamandla for ama program ekade siwaberekisa. Ndani ngathoma kwangena ama Pentium 1 ngathoma ngePentium 1 Pentium 2 until uyabona. Sathoma khona lapho iPentium 1 bekumihlobo nePentium 1 Pentium 2 bese kwangena ama quadro core dale bese kwazongena ama sisiwabiza ukuthi ma i7 ma i what njeke kulo nayingena ku model ngena lo yabona. So yafikela lapho lokho before udraw sewugwala or after because draw yoku ngithome ngo19 1987 ukuthi zaphuma itrip sahlala eThemba lethu basisa bathu zokubona eCarlton Center ndani ke saya ne-airport bathu zokubona nemfly khona lapho. So ngathoma nga-inspire izinto engizibona kwezi noma sengiba obsessed ngiyazidroya ke ngezo ke na ubonako lapho uyabona muzi lapho kunalapho kunemfly yehla yenzani lapha mabona uze nanzi izinto esizirhubhulile incwadi seseyimpala So isithombe leso ikule leyo ekhaya bekuyiPenelpictor. So umdala wathenga ikule ebayibiza ukuthi difference wayichange faka bekathatha indrums ayichange wayenza njalo dani ke zange besi enjoy nekulile ngoba yathi kuphela case enjoy ukuthi sikhambe ngayo ngoba ifuna i-register show yafuneka lapho bese bambhaya out amakuwa bayithatha. So mara mina ngiphethe ngithanda draw yokunje na ungathi uyacheka lapho draw so i-drawing ngiyinto engayibona esecareer ukuthi ayikhona into le muzi ngiyakhona. Chevrolet ifake ne-number plate mabona yabona awunumber plate incwadi le ngiyanini yong incwadi le ngiya-86 lapho kulagabe sihlala khona icala khona indlu le yiplan yakwenu le kwakusekhaya eDakatona nasahlala khona kubana wakubekela yona bese ngizibeka incwadi into eziningi angazilahli that's why nama-archive
Oh ngiyabona cala la ubhale. Masumba kaya khashwa athi nge-archive basho mina ngibetha ne-SABC ngibetha benginga-obsession ukuthi everywhere la ngiyakhona ngiyashuta but ngiyabeka into ezingazibeka. Because la ubhale marapong kwamabona. Yeah la kabe sihlala khona lapho. Okulabe nihlala khona. Iye. Yabona. Yo. Khathi sesikhathini sakade. Uyabona ke nasi iJohannesburg lapho ngicabanga ukuthi ngiyibone kayi-1. Ningathi no ngizoyithathabeza ngiyidraw njalo njalo. SiJohannesburg. Yabona. Yo. Ene ngeboy pen. Hey. Udrake ball pen mabona. Kanti i-drawing le kufike la seyizoba yi-3D khona ukudlula lapho. Yeah so ngiyo esizokuza kiyo leyo nase usiza emafilimini. Nase siza ku topic yefilimi. Bengifuna la udraw khona stadium. Ungakhithiza amanye lapha. Yeah kukhona somewhere khona ngaphakathi apha mara kuzokuvela umbukile yakubona. Yo. Sozibeka graphically. Sorry. Yeah. Yabona. So manje azange uphesuwe ukudrawya. Ukudraw ngakuphoza. Yes. Ngoba i-art ibroad. Yeah ngikhumula isikolo bathi technical lesi sisi technical lapha ePrincetown. Beba categorize anything to do with art. Endaweni i-drama, i-acting, music, i-drawing into zonke njalo zi-art. So if you basic yole i-art kuhle. So yeah so ifocus yami ukuthi yathoma yathanda le filming le. Yeah yathoma yathanda le filming le. Uyabona. Ngenxa yokuthi sesithomile i-camera seyikhona njalo njalo uyabona. Endani i-drama yokuthoma esayenza abo kwakuse crash abantwana netasuit abantwana naba graduate abo ma crash abantwana aba actor I was very inspired ngento ezingalezo. Uyabona into zithatha sabudlala njalo njalo uyabona. Mabona la. Yeah. Ngiphethe isithombe nasi. Kengikhombisa umbuke. Yeah, ngo-1980. Yeah, ngo-88 if not 1989 kwakuhloko leya usenza ngakhona. Yeah, just la ubhalile uPrince senza ngakhona Mahlangu. Bese umlayezo wakhona uthi yiniphumeni nibone Mandebele. Ubukhosi nombuso bubuyile emagazini. Bekukunini la? Yeah, phela bengalezo ngadi sasahlala ethimba lethu. Sasahlala ethimba lethu. Yeah. Yo. Yabo lapho nabo declare ke lapho. Nangu declare ke noMandela akho. Yeah. Okay. Yeah, sasahlala Mabona uDroy no Lucky Dube. Yeah. Ngake ngani phela lapho. Yo. E-primary. Yeah. So now mabona for sifika ku film industry ne camera le. Istadium engikubuze ngaswesa. Ngifuna ukwazi ukuthi usdrawer before sakhiwa or usdrawer sesakhiwa. Ukhumbule kathi kama camera besinganawo especially ashuta kula. Yes. Yeah, vele into iphone wathi uyazishuta wenzani. So uba inspired istadium besingithole sikhona. Okay. Ngifikawo yeah dani ngiyasibona ngisho bengithanda ukudraw yoko. Yes. So istadium besingidrawye naso ke yabona. Wasikhipha ngendlela esingayo. Yeah. Kanti istadium esi almost 30 years later. Yo. Sizokuvela ngendlela different. La sengiimprove khona ngoba ama drawing la kuhle kuze siveze nala namhlanje ngizowabiza ukuthi ngathi makokorotsho. Ngizama ukuvezela especially igenge echa. Yes. Ukuthi into yenye ithoma ngefoundation. Ngoba igenge yanje inengi labo bafuna ukuthoma ngokufulela. Yabona. Ukuthoma ngokufulela kanti into yenye ithoma uthatha idiscipline. You can imagine if ubhuka ihotel and then ngapha wena wenza ama research and ngapha omncane. Umunye ke akwenza lokho. Uthi ayikhona kuya groove msla. Nabentazana msla. Uyabona kumnandi. So uthatha leyo discipline engako ukhumbule nemali ukuthi uyokufunda ama course nani. So ke iart le before ngivala ye-art bengithena ngibona amanye ama drawing nangikhamba i-drawing lapha ahlukile kunala ngiwenzako la. Kanti iproblem bekuma pencil mina bengiberekisa i-HB. Ngingazi ukuthi kunama B1 B2 njalo 3 njalo ngazi. So ngabona ukuthi okay la ngahlangana nesokane leli abathi ngu-Itu. Kedahlala kwamhlanga apha vele umuntu odila ngisabu. Uyabona. Wangitshela wathi no man kuna lapho kunye la ufunda khona bathi art for all.
indawo khona beyilapha eSkinner ya indawo leyo ya ukuthi iUnisa beyithi nayihelebha ama student laba ke bafundiswa ma mentor bebanga afford uba umunye bathi kuMike Buhle ababukeli nabambona lapha nyana nguye ubathi wafunda ngabo 1978 afundiswa yimentor ethize eUdisa nakafundi so babuthelela abantu abo ukuthi bafundise abantu iart le dani ke ngayo ukufunda ibasic lapho dani ke lapho ngangayokufundela udraw ngangikufundela ibasic ukuthi impensela ziberekiswa kanjani mina ngifokaze phezulu kwempensela kanti nangifika lapho ngiyokuthola kuberekiswa nempensela badawa impensela zimixwa so ioil ama oil paint yabona izinto ngathi matube nyana so ama basic layo kwangihelebha lokho so nangifika lapha yana ngoba ngithanda no music ngathi ngiyangena nange music nami sibenza no music abantu ngangena just 2 weeks ukuqula music lo ngangifuna ukuthi ngiwese nangesibona nani benginokufika lapha ngithole kunepiano isithombe sakho nabasibona lapha yabona ipiano lesingifike nje manje babona ukuthi ayikhona umsundule wena uyayazi ngayencourage ngomunye wathi nemusic lo ngangena ngathi nangwenzako before within 3 weeks ulecturer lo usifundisa lo wathi ndoda ayikhona uzokuzukhethe phela nathi sikufuna la ngoba siyakubona ukuthi une potential edrawing apha nyana so ke yokoza ukhethe ukuthi uthatha yipi so phuma emizukini nakho leyo ngifuna na ufika la wathi yabona yangathi wathi angugciki ku-music but ngikufuna la so kunomunye ubaba bathi nguSunshine walala naye baba loyo ungomunye oyilawyer emizini enditsizwa nazabe babotshwa batsho bababhadela itax yangayikhumbula moya yakhe ulala baba loyo bebanokungibiza nabenza kudrama abantu into zoqulezi nakusikhona lapha nangaka-attend bathiza uze nange-Friday uze uzobadlalela ipiano leya lapha nyana yabona yasukela lapho so bathi ndoda sifuna ukunikela i-challenge kunama-student afunda la benza i-course ye 3 years mara wena sifuna ukukuphusha ukuthi i-course le uyenze for 1 year so ke ngathi njani bathi no sibona i-potential kuwe sibakuphusha bangihlanganyela nge-ofisini abanya eliciko kete liphethe lapho bathi ngumakhubethu aladroye khona bekutsho ungathi akadroye isandla lapho applying cool demands yabona so bathi ngama-Saturdays uzokwenza i-pencil drawing phakathi i-pencil drawing ngayenza nangifunda ustane 10 bathi uyenza ngama-Saturdays unyaka wonke nethi uwenze nethi pencil drawing le bese le uzobuya uzoyenza-ke yabona awangayenza ne-oil leyo ke nabaqeda bathi kune-exhibition evane bekhona every year so iba lapha e-art museum ama-submission wama-painting abayi-800 mara ekugcineni kusala less than 100 so ukuthi uphasile lapho uzokubona ngama-drawing akho usaphinta 2 wabona sekude njengoba umbukela bona lapha yana wazi ukuthi uphasile na uphasileko uku-database yama-artist ase-South Africa a-professional so indlela engangenanga ngoba sikuchallenge lalokho bese ngathola i-challenge le ngaya e-art and culture ngathi anginastudio ngifuna istudio ngalandu babutso uyabona babutso umthweni ngesaphethe lapha bakhulumisana lapha bathi no nasi office bakhipha umunye ku-ofisini lapha bathi akaberekise ndawo le njengoba umbukela bona lapha yana abangaberegela khona dani-ke kwaba kuya kwethu ku-exhibition leyo dani-ke ngangena njalo ku-art yabona so-ke thola ukuthi i-art le ifikisana alongside ne-obsession yami ye-filming le yabona so ngo-1993 ngathoma ukubona uba umashika ayi-MC sizwa ivoice lekusesene-show bayibiza ukuthi uthoma kwami ukumbona i-MC lapho so na umbonako wena uba inspired ukuthi ubona i-celebrity umuntu omazi kungumlozi thoma ukumbona lapho sathoma ukwazana lapho yabona mara mina bengazi yena eze-celebrity sesiyamazi bengazi nokuthi uhlala kwaMhlanga ngelilanga ngamthola ema-BA i-MC ngisazi bekumtshato lapho kwaMhlanga ema-BA njani kweMhlanga High Stadium ngathoma umbona lapho ngabuza abantu abo ukuthi uhlala baba lo yabona bathi ukuthi uhlala endaweni nje so mina kwabe ngimuntu othanda ukudlala isnooker and besingena sidlala isnooker nakubetha abo 4-5 bathi nibancane phuma nje sekuza abantu abakhulu nje bese bancane nakona khona lapho akuthola adlala isnooker njengoba nimbona lapho sathoma ukwazana khona lapho so ke
ngiyamtshela ke vele ukuthi ngimuntu othanda amafilimu nedi-ke ngine-problem eyi-1 sifuna ukuthoma amafilimu nanedi angina-idea ukuthi singathoma njani. Hayi into leyo kanti kusazokudlula almost 5 years before into lezo zokuthoma. Before? Yeah, way before. Yabona. So-ke kwaba ne-agency fast forward to 2005. 2005 ngabuyela very kuye. Kuba uJimmy Machika. Yeah, ireason ukuthi why ngithi ngifuna into yamafilimu le ngizwe ukuthiwa batsho i-lecture ngesindebele. So ngabona mina ngajumpela to those conclusions ukuthi mara musi nakibe i-lecture kosabe ne-idea ukuthi iNcrypt izibhalwa njani. Yes. Yeah, kosabe ne-idea. Yabona. Hayi kwahlala sekungenzeki lokho. Kwahlala uyazi into nase nikhuluma in passing mara into le kani yona ibhizi yakha. Yeah. So mabona ngaphambi ukuthi sichubeke nje into le ngibuza ke izosifaka kuma film ne. Uthi wathi na ubethi ipiano i-keyboard waspotter uLady Nyathela Chili no Big Joe leyo iseza sengizakiyo almost nje. Okay. Yeah. Okay, no asichubeka asibuyele ke akaba uJimmy Machika. Yeah, so ke no kwenzeka ngitsho ukuchuda kube sengichuda. Yes. And then ke ngihlangane naye emishadweni naka MC. Ngilethisa ukuthi Jimmy Machika kwamhlanga 285 kodwa ngaphambi kokuthi silagele phambili bese ivule into ngibawa bonke ngamdosa ke ngathi nakunomshado somewhere nami uzokufuna ukurecruiter amanye amabhizinisi wathole ngaye. Yes. Yeah, yabona. So yachuda ngaleso sikhathi. Yeah, singachuda imishado nani. Okay. Yeah. Ngelilanga namambhukile ngidlala i-keyboard. Ngelilanga ngidlala into le ngiyachuda. Mara kwakwaza ukuthi ngidengekhethe nalapho. Kwakwaza ngiyibo khamba na. Yeah, kwakwaza ngidengilisa i-keyboard ngoba bengimane problem ukuthi if kuba nomuntu ongijudelako abantu abacomplain izandla zifana. Yeah vele. Ngadona kuyabonakala ukuthi akajudi wena. Yabona, yeah, kuyabonakala ukuthi akajudi wena. So i-keyboard le njalo yabona. So abanye bengibarekhodela kwabe sidlala ingoma ezizidlala sizirekhode nani adlale zona njalo ingeke into yabo DJ before ngisho. Yeah, yabona. So ke go 2007-8 kwathiwa kune agency eShowground. Okay, yes. Yeah. Kwathoma i-agency walaliswa kona la khona bathi nguThabo. Unfortunately net yena bekamncane angakuba that matured ngoba bekunokukhela sinyalo ukuthi izekele khona mara thina samgcolela ngoba bekamncane. Uyabona anekhono anelwazi ngazulithile biya utrainer ma actors la njalo uhlangana kwami no Kenneth Mabena. Oh no Kenneth Mabena nihlangene lapho. Yeah, uyabona. Thoma kwami umazi 2008. Yes. Yeah, so nabo usandile usithome lapho. Sanibona seka actor ku Smoke and the Beer njengobona lapha in Brothers Keepers. Ayo Brothers Keepers actor komkhulu. Yeah, bakhona lapho. Yeah, uthome lapho ukuthi yabona. Yeah. So ngabona ukuthi okay musi ngiyezwa mina bathi agents ngaya mina show round up ngingabazi bonke abantu. Ngazi introducer but hayi sengathoma into esomusi ndani ke ngiyabona abantwana ababa trainer njalo trainer u-actor njalo bese ngathi mara ifilimu azithomeni uyabona. So sa sketcha ifilimu ezokwenza ukuthi abazali babelievele phezulu kwento le abantwana abayenza ukuthi ngoba sometimes bebaceda ibheke lapha nyana uyabona. Yeah, babele basebenzela lapho uyabona. Sayenza ifilimu ekuthiwa idla ngekhaya. Yeah. Isasa laziwa but idla ngekhaya izemu ikusasa laziwa. Yeah, yabona. Yeah. So before lokho ngonyaka ka2000 angitsho bese sine obsession le ukuthi no sifuna ukwenza amafilimu njalo. Ngonyaka ka2000 kwaba nomtchado ngaphukuwa ukuthi ngizokudlala i-keyboard lapho. Umtchado lo kwaka Peter Masimula nango keta actually ke kusemsamo limphose emnyama. Yes. Yeah. Ukhumbula abantu abaphela sazana. So ke nangifika lapha nyana ngiwa ukuthonywa kumakuda ngisho. Naseso kumkhonyana. Bangitshela ukuthi abantu abamuziki laba aba-actor wobokhe nje. Ubicture ababani ngathi napa abantu ekade ngibafuna abanye. Napa abantu ekade ngibafuna aba. uDavid Nkosi kokuthoma ngibhala kuzibamba nangicoca naye ngoba phela ukhuluma ngisethi nje ngoba ukhuluma njalo. Yena bona nangikhuluma abahleli sebamjayela yabona. Beka i-MC at that time. And then ke ubicture
noNyathela bebazinto ezikhulu zemtshwadeni loyo so ulanga abasporta khona ngonyaka 2000 that means before kwenziwe ngesakabani ngiba sported 10 years before uzokwenziwa ngesakabani yabona so mabona yeah ubaba Jimmy Machika uqeda ukulala silobeni sisichaba samandebele ene lokho kukwenze wazizwa njani lokho kusilimaze ikhulu ngoba ama challenge sibe nawo mara ama challenge la ngiwo ke dasikhulisa into engayitshela ubaba uJanuary bawaza kabini na nje ulala kwakhe ukuthi into le beyenza ukuthi kugcine sekunama productions amanye ngoba kunezinto ukuthi asiziboni ngehlolodwa ngeke sazifihla into lezo but somehow sigcine sesiba along sonke ngoba sine vision eyodwa ku filming yabona ngoba yena khulukhulu ngimthanda endabeni yesikhethu bekazwisisa into zesikhethu that's why eza ne concept le ngezakabani yabona ngoba isho ground ukuthi i-idea yokuthi beza kanjani ama actors la ukuthi kade besingana social media so ke abantu laba nasobafaka senze ifilimu na izophumelela ifilimu yakho niyogijima njengoba wabona ngezakabani yagijima nanje basayifuna that idea yeza njalo but the challenge bekusula ukuthi asinabo ababhali bobana ababhali takusawu uMachika lokho engqondweni nami aloku alapho okay until ngazombiza ke and mina ngithanda ukuthi umuntu nangiphi ngimtaska ilwethize if siyavumelana so mara ngithuma yena ukuthi enza amanye amatask bengazwana ukuthi ngezinto ezizonke ngikusomara yena enze amanye amatask so ke ngambawa ukuthi ndakunjalo ngoba abantu abanena ne-actor ninokhe ngibawa ungibizele bona izani lapha e-showground nikeni nokubona at least ke nikeni nok-explore nibona into esiyenzayo azakeze ke same time into leyo wathatha amalanga before wathatha inyanga until beyazophasa ke like libeza njengoba nibabona even though ama-video khona uyabona ngathana engigretch inyanga but nako ayakhombisa ukuthi bafika vele ngoba sekangitshele ukuthi no ngoba nakuthi ifilimu kune concept enginayo but isibhele isencwadini so sizokuthi into leyo isibhele sibhale nguye ubaba Jimmy Machika nabatho wawuthola ne-award wawina nangaso besiseyisi yakubani so ke basichange ke ukuthi ngezakabani so bese sizwene ukuthi no sesiyoyishuta ke yabona so ke beza bonke ke njengoba nibabona lapha baseshowground explainer ngayo into leyo yabona explainer ukuthi izokhuluma ngani yabona naze sizweneko so lokuma postponement vele so benenza storyline into ebekhuluma ngoBricks le yabona so ke bekunombuzo omunye nketho obalulekile mandaka ukukhuluma ngestory lesi ndandibeke ne-synopsis nangasayichazi net kancane ukuthi what is the difference between the two so mara nathi sale sesifundo kuya phambili leyo ndawo perfect Themba Bricks singiba ukuthi kusihladlule lapha hlangana ne-synopsis ne-storyline umehluko ukuphi lapha i-synopsis kuhle yinto yini isaka i-synopsis liphechana elikose lichaze sonke istory besiphele like mathi uthoma i-synopsis nje that means uyongitshela ukuthi isithomo se-story lesikuphi then phakathi sikhamba njani bongitshele nokuthi siphetha ngani that's a synopsis it must contain all of that whereas storyline you don't have to do that storyline is story kuphela singaqhubeka besiqhubeke but in storyline awusiqedi istoryline uthi la siphelela la istory sikhamba nje kuphela sazi siphelela kuphi siphelela la osigcinisa khona mara wathi paper synopsis epephenelo kose sisithole isithomo nesiphetho se-story leso wayiphephanyane yes ephephanyane leli one umehluko ubangulo so now nangithatha into le ngibuyisela esikolweni kufana nalokho nabathi kusitshela isummary yencwadi oyibhalileyo kuhle isummary synopsis yes isummary synopsis ne storyline nayo isummary just that isummary eqhubekayo namhlanje kwenziwa so namhlanje kwenziwa so namhlanje kwenziwa so whereas synopsis ayisinjalo synopsis it's one document ekose liqede konke yes okay wow
Sithokoza khulu kwamambala. Siyathokoza Yes, ehlathululo yes. ngithokozele nombukeli somari naye ulitholile ilwazi. Ya ilwazi alipheli. Careful. Ya Yeah. nami ngingomunye umuntu ongazwani nokulima into nangayaziko. Ya ngoba i department khulukhulu yama writers. Mina ngiyafuna ukwenza i concept. But ukuthi ngibhale ngisengakayenzi. Not ukuthi angikwazi ngisengakakwenzi lokho. Okay, yes. Yeah, yabona. So ke nathi I think sengichubeke nedigile ye ya lokho anakethe sibabizile kwenzeka lokho than kwezwana ukuthi no sizokuthoma. So kuba nguwe nobani and decide ukuthi asihlanganeni sibiza abanye. After ama challenges wakhe uyisokane luthabo Uthabo, yeah. Yeah, wafika latha lokuthi ampuri iyaphahlala i-agency le. Mara abazali babantwana ababalile abadayi khona into layiqhubekeni njengalo ngathi mina abafune umuntu ozayichuba kusandi lapho. Usandile weza nabanye bazokubamba meeting lapha ekhaya. Bathi phela nabantwana babezala babalile bathi into le ayichubeke. Kanti nethi mina ngirana i-agency akube nomuntu ozoyirana ngifuna ukuthi ngirane bese bathola isokane le isibongo sakhe kade uThepho lo wafika ke ndani ke sayichuba naye into leyo. Yabona so ngimtshela ukuthi mina ama actors la siwafuna ngoba sazi ukuthi ifilm izogijima. Yabona yeah ifilm izogijima. Yabona so nasezwene ukuthi no sesiyosithoma ke stories isiya kubani manje kwathi simpay chance ayosusa ke from espelini asibeke ngeface yokuthi ibe script. Yabona into leyo ke yathatha isikhatshana ukudlula lokuthi nakede sibekezelela. Yabona yeah so ke nasilapha ngaphakathi kanti kunama department kunomuntu otrainako nomunye wenza ini kunabanye benza ini khona lapha nyana. So kwabana nodade omunye bathi nguNomathemba Kade wathola ukuthi kancane naye uyazamazama ukubhaluka. Sathi noma sona ngasalinde ipart le asenze yeni ifilm ukuthi ngoba sikhonile ukuprove abazalini ukuthi something isakayenza nakede senza ikusasa laziwa. Sathi siyichubeni ifilm bese kwenziwa idla ngekhaya. Mara sathi ama actors la wafuna back la. Yabona. Okay. Yeah, wafuna back la ama actors la yana. Anje thina sazibizela labona ke. Bese uwaphumelela ko ngumamtsofi waziwa nguNombhejelwa. Bese nguPotso ngetaziwa ngoSombhejelwa. Bese nguThandi Mthombeni waziwa nguTsubhana. Bese kwaba nguNankusi. Baba khona bese kwaba nguThe Late uTadlwa ngokwamasimula walala naye uTadlwa. Yeah, kwaba ngibo ke abadlala enturini zesindebele. Amongst those labo baphumelela beza kwenziwa into le idla ngekhaya. Mawaza lo beka i-main character. Yabona i main character mara ke sesibethwa into eyi-1 ke ukuthi ifilm lesi zoyenza zoyiceda mara sikhambisa kanjani ke no. So ke ngawuhlala phansi ngathi ikhona ke ngifune indlela yokuthi singayenza njani ukuthi ifilm imarketeke. Yabona so nasi lokhu siyenza nje kanti alongside kwenziwa uNanas naye ngale wenza ifunjathwako yes naba actor ngale bebeza nangapha bayengale beze ngapha isisa alongside. Yabona zifuneka nanje. Yabona nangale nabenza bathi sibuya ngale lapho kuni sibabekezelele umawaza banoPotso bathi noma sibawusibekezelele kancane ngapha manixi thithi isikhatshana isini lesi sokuladelwa nyana mara bafike sichubeke senze njalo. Yabona yeah sichubeke so i-reason ukuthi sibabize besifuna ubamixa nalabo abangaziwako. Yabona abangaziwako but bona besifuna bona ukuthi beze so sathi into leke ifika kanjani esichabini. Sathi no ithi ke sithomile ama advert li ukwenza something real like concept like a trailer like. Yabona so ke nga approach ubiziwe was the first person biziwe masango was the first person ngama approach akho bengamtshela ngathi into liyasiyenza ngemali asenzi ini ngizokubiza abazali ngibize be department of art and culture bazokufika la ubaba onge next door bathi ngubaba uRaphuti wathi no sibirikisana umzamlo sabirikisi i-sitting room yakhe esistudio biziwe washo kunalapho kunye lapha interview yakhona uThepho noSandile. Yabona mina bengithanda ukuba behind ikhulu bengazwani novela ngaphambili manje umuzi usathanda behind. Yabona ngathi no nina hedani khulumani nina ngine khuluma kwenza nje
ubiziwe kunala ngikara khona umbukeli muthi uyayibona iphathi leyo la bathi abosandi laba nabo bani ningababoni manje sisazobabona kuma kude mbukeli na ungathoma uphundwe into oyibona la umqale uzambona ngeminyaka ezako kumabona kude wakho. Congratulations, amukela. On behalf of i-client lethu ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi sibe nesivumelwano naphi nje sebakuphi njengobabona la bathi why prophesy so into le yafika lapho so naloku senza ifilm leseyiphelile vele ukuthi mde ireleaseke sayi edita konke sesaceda nangibona ukuthi man ngibona ngathi bachika lu basise busy na angitsho ngiyokufuna nabanye ama writers ke mina ngakhamba ngachike etrupini ngafika emkhathweni lapha nyana uyabona emkhathi uprofessor Sazene ngihlangane naye ngo2008 ngoba wathembela ekutheni ungaba capable ukuthi ungayenza music video na so the first music video engayenza sayenzela Liz Tabisini ngayenza no professor ngale lapha ketavuma khona no delay to uJeffrey yes ubhokholo uprofessor lo uthanda lakhe le stage nguthanda sathoma ukuhlangana khona lapho uyabona so bese mina ngaya emkhathweni nangifika le mkhathweni le ngihlangana naye ukuthi uzokwenzani la ngithi mina ngifuna istory nasi bathi nginduna la history yeso yo manje istory uzothola nje ngithi ngifuna istories manje ngisho ngeke manje ngisenze ngifuna imvume uyabona ngoba umachika ngathi basisebhizi basenza iconcept le mara ke asithole abadlala lapho yabona so uprofessor wathi no asiyenga ku department bekusaphethe uhloko leya ubaba Peter Mahlangu yes bonke balale ukuthula abantu esikhuluma yabo biningi labo engasebalala uyabona so angitsho mina bengakwazi litho lapha emkhathweni uprofessor wathi no nasi department right bese ke ubaba Peter vele wabe waba straight forward wathi yonke into leyo siyiphethe la mara when it comes in tour nani into ze Johannesburg Johannesburg wasanye ku department e Johannesburg ngathi hayi ngelilanga ngizakuya awu professor wathi if awuzi busy mina sengishayisile ningakhaya ngathi no bengakayibudgetile wawo professor wathi ungawari za khama ngivina ke 400 ibaby na wathi na petrol wathi ngoba abona that potential yabona ane interest naye saya vele Johannesburg nasifika le safika kule department sathola likhuwa lapho ikho la ngitshela straight wathi into engikhuluma kuyiphelele kithi istory esuzosifuna mara kosi yokupresenta ukuthi istory esosifunela yini bazokuzwa iidea yakho le wena bakuphoselele baqhubeke neidea yakho le buyela back emuva ebantwini ababhala intories uyokufuna iconcept etsha ziningi ingozi ama concept ongawenza but lezi ezila zizokubangela inkinga zinenrani eziningi yabona zizokubangela inkinga advice alukhulu yabona wathi nginjala as a brotherly advice yabona so wena nawubonako nje ikhuwe lakusizuru lakubulala la siza ngoba ukuthi bekuba nama middlemen amaningi phakathi uyogcina socontroller wena yabona so ukubuyela kwami ke kuyana ngizakubuyela back kuba manje no kanichuba njani lapha mfaki pressure ke nje wathi wangitshela ngoMawaza uyabona what no iconcept le ngizokhuluma noMawaza ukuthi ke ngihlalele ndani ke sibereke ngathi mara abantu abastili bafuna back so nababuyawo ngiba wena uhead that meeting ndani ngoba ngumnikazi westory njalo uhead even a casting ne control as long as bona bakhona mara sizowamixa nalabo abangaziwako nakoza sihlangane lapha ekhaya ngiyamfonela ngithi uthi no sizokuya umeeting lo siyokusala sikwambela kwaJiyana umamkhuwa nako ke director nguNonankusi yes ngiyabona ngathi komdisi yokuactera komdisi lapho kanti wathi no kune open space kune double garage dani ke umalo unikele ngokuthi uzobenzela netiyanyana yabona angayivuma umeeting lo khona lapho njengoba nibona sketch uma uSinthia Nkosi umamjiyana omunye lo ngiyambona umamkhwajana ngiyambona imaBA lapha etuze nemhlanga yes the first meet that is a second meeting i first meeting yenza ukuthi kube neidla ngekhaya unfortunately bamachila ke ngasaphumelela ke ngabe khona kileyo film leyo yabona then bese ke kileke yasukela lapho ke so indlela bangena ngakho ngenxa ukuthi marketing yakhona beyizoba mnandi
bese ke uprofessor naka launch i-album enye ama-album wakhe ngangithoma mina ukwazi into le Sheldon Sheldon Lodge Sheldon Lodge yes yabona awu nangifika lapha yana ngicala khona umuntu Sheldon lo ngiyamazi what not yeah ngiba abantu abasikhulisileko laba yabona ngitsho besihlale imali zonke yeah so nasibuyele emuva buyele ekhaya ngiyareport ekhaya phaya ngithi ayikhona uma semulelo nguye ndasponsor ifilm le ne ya mara into engayifihla ukuthi ibe yinto ukuthi what if umuntu uyayizwa bese ayimoshe kulula vele ayabona ngambawa uma semulelo ngathi kuba nomeeting nawe aloka postpone ngoba umuntu ubusy mara ngelanga lelo eza ngalo umeeting it wathatha less than 10 minutes wangiza same time ale decision maker decide kwaba meeting what not pasemula decide nje kwaba meeting e2 meeting October ngamchazela ukuthi no ngifuna sibhizi ngelo yamafilm le so sibereka nala icast ikhona bobani bami nakhona endani ke wathi manje mina ngingenapi ngathi ngibawa wena uze as a sponsor ukuthi uthenga islot now uthenga islot ibit now khipha imali lengiyo sihelebha ukuthenga ukwenza ama-DVD la nokukhiciza ama-DVD ukuthi akwazi ukuhamba uyabona wathi manje noyilontshe lapha into leyo wangisurprise bengekho incundweni yokulontsha kade vele bengakayicabanga wathi niyoyenza khona le khona le ngilontshele Sheldon wathi manje ke nawe uyoyenza njalo uyoyenza njani ngathi ubiziwe sibereke naye kweyokuthoma ngibe successful so sokwenza le yabona wathi alright ke kube nenkinga sachubeka nasifika eSheldon kwaba meeting between mina naye noma wakhe ndani ke bathi no la i-marketing manager la nguprofessor so sibawa ukuthi kwanje i-advert ibereke nguye ngoba uyi-marketing manager that's how the advert came about yabona that's how it came about and eSheldon ngayo kwenza i-postmortem nayiceda ukulontshiwa ifilm le abantu bathi nabagcwele laba bengibabuza imibuzo ngithi niyazela lapha indawo bathi sibone kwenye ifilm amandebela abanye babuye eJburg abanye beSuthu ini sibone ku-advert uma lo watsho wathi i-advert akule ibereke ikhulukhulu is a very very big impact to an extent ukuthi nemhathweni nakupulpit radio pulpit bangibiza nabo ndanikwezi ngo-2011 nga-interview uma uhleziphi uhleziphi Sibanyoni asisengwa kwaNdruli mhlawumbe sakhuluma yangi-interview ukuthi amafilm lawo athome njani wathi manje kuze njani ukuthi kufake laba abayekthi abangathi nawungacheka bamixiwe uthomile umsebenzi wokugadangiswa kwefilimi elimdlalo wethelevishini lapha estudio sinomvezi womdlalo lo uBongani Mabona ithini imovie yenu enigadangisako le Mabona esiphathelene nayo ngileyo kwenza ifilimu esesishudileko ezophuma inyanga ezokuthoma le yini igama layo ifilimu le isihloko sakhona sithi ngesakabala yabona sibamixile but in the future sizokwenza nama-auditions yabona yasukela lapho kanti into yokufuna ama-actor aziwako la itomi la ayizange igcine lapho along the way nakuphinde kuba nama-challenges tothi production le uprofessor une-production yakhe kumashiko une-production yakhe mawaza sekane-production yakhe through ama-challenges la bekaba i-blessing in disguise sort of ngoba asikhulisile ibangiwo ke asikhulisa siba nama-challenge yabona mara kufike la asikhulisa khona yabona so ke kwazongena ifilimu enye esayenzako bathi yaliboni aliboni yabona ino-Patrick Shayi ngaphakathi ngizokuchazela ukuthi ingene njani so angitsho manje thina lezi izinto phela besizezakhele besingabe ukufunda ukuba nokushuta mara iscript esiyosazi na ufika lapho why it is because besiza nama-concept or synopsis mara kuhle kuhle benganama-line lapha so nengesakabani nayaba njalo bekuma-concept then nitshelwa kusini ukuthi la kuzokwenzeka into enje ubani uzokutshela ubani ukuthi athini ezini mara i-creativity beyangeyeni isikhathi so ingesakabani nawo yalibiziwa yaba successful i-method vele besikhambe intolo sikhamba amarenke thengiswa ama-DVD la indlela kwenzeka ngakho yabona mara yazi into yathoma yaba nemali phakathi kuzokuphinde kuba nama-challenge nyana ama-challenge nyana yabona kana ama-challenge la ngiwo azosikhulisa kwawona ngiyavuma so ke
abanye nabenza ifilimu ethize kuyachutsheka ke dabo mnandi kuyachutsheka yabo nangiqhubekako njalo kwathola ukuthi umachika no professor bakhona but no bane uprofessor wathi nami ngine concept yabo so iconcept le iza njani iza ngokuthi but not man thina sipa ukuchubeka sibereke nawe ngoba mina kwafika la ngithi mina ngifuna iscript esiprofessional kona yes so iscript enazikhathi professional mina ngizoba nenkinga yabo akhe sezinto zonke professional yabo ndani ke kunyana kuzakufomeka iPower 3. This is Power 3. Ngaphakathi kwePower 3 uthola iBA Mabona Productions, iBadisa Media nePro Media and Communications. iPower 3 ngoba uprofessor no Magic gede basisekhona ngakumabona production so ke iPower 3 ichaza ukuthi iMabona Production iBadisa iPro Media siyafomeka kanjalo ukuthi indlela so complementana ngayo ukuthi this time is commissionally production, this time is commissionally mara outside in the future mde kwenzeke nalokho so wenze nabanye ke bese ke fast forward kwenzeka alibuni yabona so if ilanga lokthoma nasithudako lapha njani ngiyabona ukuthi umntazana wena bathi ngora isibe ubaba ke msikathi mara musaba rawa besuthu lapha nakube besuthu nje i-department musuko 2012 ngathi bekuyingike welfare i-department of welfare babiza uPatricia lo abizi ngento yile what women abuse women abuse campaign abo waba umuntu naye othemthekako enkandlezo wayatsho naye confess ukuthi waba abusive into njengale so wabona into le akenze ihlangano enjalo yabona into le bayenzela I think baby zongokuthi ikhuluma ndoda or something yabona so luckily i-department iyabiza mina ngathola i-project leyo ukuthi ngimo yokuchuda lapho Patricia between 2012 and 2013 kwaba kuhlangana kwami nayo Patricia Patricia zaphena sixoxa ngimchazela ukuthi no phela senza so akwathi ukuthi umuntu open yabona wathi awungibize mina nakhibe keza ke sibone ukuthi sikabele kanjani later nangena ialibuni laba nabakhuluma isuthu ngaba uprofessor ngathi ngiba amasini wakababa lo wajamise asenza amanye amasini mara la wajamise ngathi njani ngathi ngifuna script waba lo yabona ubaba lo ibe nguye ukuthi ibe nguye ubaba kaThibe original baba kaThibe bengomunye ubaba so bathatha ubaba lo abamenza ubaba kaRaisibe bese ke ubaba kaThibe kwaba nguPatricia yabona wathi manje uPatricia ngathi le ilizele mina yabona ngayenza appointment uPatricia ngathi isikhathi sasesifikile phela wasibekele appointment ngakhwela itaxi ngayiPrincelo ngale uprofessor ukuthi akhasha aqede nakachayisako uPatricia wathi ngesikhathi esonizeli yabona awasakama press GPS athike eDobsonville yabona safika samthola ngekho siluku silezi silinda linile wafika njengoba nibona inthombeni lapho kwaba kungena kwakhe ngiyazibona Jason Thomas dani ke nasiceda sathi this time case commission umachika kwenzwa izelelisi kanti ifilimu le mosi comedy na i-comedy so Snow Kenneth besithanda ukhama ama-workshop maJohannesburg le ma-workshop lawo mafilimi nani bezwe so athande kulu Snow Kenneth so luckily ngiphela sihlangana nabantu abo hlangana naye ngahlangana nomunye ubaba angisazi batho ngabayini lapha emzini ezizizwe yabona ngazombona la ePitori ngathatha nenumber zakhe ngamfonela ngathi ngifuna umfukeni ngicela ukumthola bese ngatshela umachika amachika mabona lo umfukeni uyeza la somfaka ifilimini le yabona alongside Jerry Pell wakufukeni phela so ke akusilobe umchefana umfukeni emzini wezinsizwa mafukwane emzini wezinsizwa yabona bangifundela yena ngamthola qeda sakhamba professor sikhamba afika lapha nabaqala qeda sakhuluma ulukile wathi kulukile kwangena kwaba kungena kwakhe kulule kuzelelisi yabona fast forward azange iphelele lapho into leyo bese ngatshela uKenneth ngathi Kenneth siwa actile amafilimu anobucomedy phakathi nje ngifuna ifilimu man enamasudu nama-office ke kwenziwe into njengaleyo then uKenneth waphuma emberegweni akhe weze ekhaya sahlangana sathi mara ngibani uzokubhala ke unyana sakuhlangana noBricks uBricks kani sihlangana nje sesiyenzile ifilimu nefilimu yokuthoma ekade babhizi ngayo bayibiza ukuthi iChamala Bampela
Oh yeah omunye wama main Chama character lamampela. ichama biziwe khona lapho ngiyamkhohlwa ngegama bathi beyangu nguJavas kuScandal lolipholisa kuScandal. Javas kuskanda Yeah, kuthapela yana ethi ngikhohle isibongo sakhe so ngaba thola already sebathoma leyo so mara saba nabotala laba bakhona ngile ubotala ngathi uba mitha lapho kanti ke kwaba kungena ki project leyo sachubeka ngayo ke sathi no mara ngifuna yamasudu ke nje kube nama office kube nani bese sahlangana sayi concept sinokhezen Kenneth besabiza no Bricks lo no babu Jake Chika babu Jake Chika lo ngahlangana na State Theatre ngifuna ikhanda babu Jake Chika ngophi ngilo osikhelebhe ukubhala ilapho milanga so abanye ababatsha umdalikeni labo basesebancane ngahlangana na State Theatre bengifuna bekunoba kunye keda shoot inthome lapha State Theatre ngifuna umbaya out the camera kile athi nje wena wenza yini ngenza into nje wathi wena kunomuntu omnikhoza ngikuhlanganisela kwafika uba kuJake lo kwaba kuhlangana kwethu kwaba kuJake weza kwaNdebele wathanda kwaNdebele kwaba kufudu kwazo kuhlala kwaNdebele so sahelebhana ngento leyo bese ke ngathi sengifuna into le ngathi icast ngizela yona bese ngathi okay entuni zesindebele bangibani umuntu ngamfaka ngabiza uBig Joe yabo ngabiza uBig Joe abanye abangomarketing sesenepolitiki ngababiza ke ngebeze ikande into yokuchisa kulo ade into yokuzana ngabiza lo bese ke nasenza ama auditions we Aliboni uba kwatileni ngabakhona ngamspota lapho keda ngambhala phansi ngengcondo ngizombiza naye yabona bese ke udalavi ngabona ukuthi okay ke takhona lapha yabona uBricks vele sabeleka naye vele ku on the technical level mara sathi naku customer khona so lokudlelwana baka Bricks nani bathoma lapha bathoma ngo2013 ukumjwayela kuhle nasithoma ichama lamampela amazi wa Kenneth so lo sayibamba lapho zange sayistop yabona bese nangicela ukubiza icast le ngathi no sengifuna abaphezulu abakhe yabona the reason isifuna abantu abaphezulu ukukhumbule ukuthi Aliboni yawina njani award wina ama-award wasatma award yawina njani award azange iwine award ngoba iscript sakhona sibede sekhulu angisho it was the most traditional movie uyabona ne-attire yakhona kethi njani mara ukuze idose iface idose abantu i-character lebayibona lapha yabona i-character le ebayibona lapha nyana yabona so ke nakuthiwa abantu kunama-satma kuzokufakwa namafilimu indlela entry yakhona yangena ngakho yangena ngakho bese ke uprofessor wayiheda into leyo kwathi sayale bomma bathu li bathi no na shortlistiwe yangena khona lapho ke bese ke sa kwaba kungena kwayo nezinye zangena so yawina njalo ke yabona so ku-Aliboni kule ilapho milanga bese sabotage that time chama lamampela bese ke isabotage sabotage so ngatshela uKenneth ngizokuba ukuthi ungiphe few days or inyanga if possible ngifuna ulo uMadlandula baba Magic Hlatshwa and then ngabe ngifuna no Khanyimbawu ngichaza ikhulumisi yakhe ngangifuna uKhanyimbawu ngazo kuthola sekumuva ukuthi uKhanyimbawu lo ne-agent ngathi bathu bebangakhambilani kuhle manje abantu abasolo bajikajikisa benza sho ukuthi abamthola umuntu rakhibe bese ke kwaba nenye workshop vele sakhamba sino Kenneth lo saya ku workshop leyo ngathi Kenneth nabo abantu ngibafuna ngibathulile bonke la yabona bese wathi bathi uzoba face kanjani ngadlala lapha wena ngizokhuluma nabo abantu angicalile bathi bangibukele ngathola uNS Dlovu ngathi baba kunje wavuma same time ngathi mara ngifuna ulo ungihelebhe ukufuna uMagic Hlatshwa yamfuna naye yabona nase ngiphumela ngaphandle ngithola usisi umama omunye uhlezi lapha babusisa abantu wabo sineda bambethe ngathi bomama cheers ngithi mara wena awusinguma kazodwa ku generation wathi nginguye kuzodwa kanti ngifuna uzodwa ukhona naye uXolizondi uXolizondi ngathi ngifuna uzodwa wathi problem ngeke nginikele amanamba akhe mara ngizokufundisa yena ngimtshele dani ke bese ke mina ngizakufonela ngipha amanamba akhe azaye kuphela iveke kwangena icall sawubona ukhuluma noXolizondi ukhuluma noXolizondi yabona ngamchazela wavuma same time naye no matter no problem ngabe ngifuna awunengazi ezihle man ngabe ngifuna no loketa ilawyer
kumvango njengomaluma kaPriti. Umaluma kaPriti. Oh yes, ngiyabona. Abantu sifiso lapha ku Yeah, umaluma kaPriti. Yeah, somehow ngamthola bekaKwaZulu. Wangifonela naye. Yeah, wathi I would like to ukuthi act lapho net kune project ekhona ngena kiyo kanti bekangena ku scheme sami. Wow. Yeah, wathi ngiyathokoza lento leyo bese bengifuna noSibohudi. Yes. Ungisheng naye wathumela umlayezo wathi kwanje ubusy kanti beba busy ukuthi beba busy angisazi beba busy ngayiphi series kodwa series eketa beba busy ngayo yabona yeah so kwaba kungena abantu aba yabona yeah bengikhumula ulo uMagic Hlatshwayo atshela uMTK athi into eyenzwe ngwabona lemndeni ithokozele ngoba abantu beze eJohannesburg uma kunoSiletha la so iprofile yenu emndeni ihloniphe ngoba unoni nakakhipha iprofile nani nikhipha iprofile la ngoba ngingibabini nonke uyayibona exactly into le indlela enikhulisa ngayo the aim bengasi ukuthi sifuna ukuphala abanye abantu mara besifuna ukuthi basithathele ehloko ngoba izinga lomuntu libalulekile yeah izinga lomuntu libalulekile ngoba ngikhumbula Sambuli angicriticize athi why nifaka abantu nifaka bisuthi labantu nifaka bo Patrick Shayi ngathi into le the same as into yenzawo nawenza ifestival uyabhala lapha iposter ubhale ukuthi kunobani uthatha amathi eJohannesburg lawa bekhaya bekosi babiza ngabo many more ngoba ama sponsor babantu abangena igate what no ngelile yeah so into la ifuna uyiqala ngezinga le entertainment phela ibusiness yeah yabona so indlela eyenza ukuthi ukhule ngakho so kheke kuphelele lapho so lokusinokenza silokuchubeka kwafika la kuzofika khona ukuthi isabotage nazi siyabona ukuthi siyenzile so salanda abobaba babumthumbi yes baba ngizobele phela ngene concept enye serious la kunabantu abanje phela sinembilekini abantu abaphela mde sibabhadele lapha abazowakwa yabona thina kamane bekusale thina nabo big job kamane bekusale thina nedabaziwa bakusezela ukuthi nakusasa benze awabakhiphe le deposit bese kwaba nobabupetha uhlala lethokoza Marone Chudu mabona yo ubetha ngamchazela naye wathi akama nemlelise ni office lami eBrongoro le wathi the balance ngizabakhiphela yeah the balance ngizabakhiphela so abantu abanjengabo babu Magic no Enes Ndlovu ndaba boqoluzondaba into yefame akusinto esehloko kibo ngoba bothola noma usizama ukubhuka indawo basho bokulala lapho bangangeni but ishanathi bese ke ubaba uMthombeni wathi noma uqoluzondlo akathwenye nakamalala le khona la kamara kempe khona la ekhaya bese ke babu umkhalumbe bathi kuVincent Madlu yeah bekahlala khona lapha eMabi wathi plus mina ekhaya okwanjani namuntu yeah phela bekho sengiwani bayo babaluke ema guest house lapha bathi asray lapho sokulala khona la sibihlile into le bahlala eduze nala kuseduze yabona bathi la kwathi kwaMashabela eStratton leso bebahlala lapho mara besifihla into le yeah besifihla into le ukuthi ingaphi ngoba bengaphuphu yeah kuzogcwala abantu lapho ngoba sakhe senze enye disaster mistake enye enkulu sithi sokuthenga ukudla uEnes Ndlovu ukhamba nathi yena sesengugwebedla kusibaye sathi kakhulu umbethe neDops lapha nasingena Shoprite nawe uyangena nathi siyalendleni ubaphethe lo sekuyikureje sithi nama bakuthela laba yena sekuthoma ngazi ngabona umunye ohead ama security lapho urunga manager or something eShoprite basibiza bathi siba unizeni la basibiza basifuhlisa laba bathi bhadelana iniphumeni yabona la ukuthi uqolizone yena bekane endluni walukuhlika ngekoloyini yeah wathi hayi mina angihliki wahlala ngekoloyini lapha abantu babona nasi siphuma sayifunda lapho ukuthi ungathatha ama celebrity ukhambe nawo noma isikanjani yeah baba kunganyela the same thing yenzeka neBrongoro ngitsho bona baphila life esimple so abantu esithanda ubathokoza kakhulu babantu abanjengabo babuthombeni noma ukuthi baba iline up ibhizi banento eziningi mara egcineni basihelebha basiphande accommodation za actela nokwakha phanyana njalo into eziningi bakhona ukuzwisana abantu abanjengabo upetha lapha basihelebha without needing any setback kibo yabona so ke into yokuthi equipment yamakhamera ngayitholaphi naso enye very important equipment ukuthi amakhamera labanye ngiwatholaphi yabona ngithi ngiyaqala ngizwe kuneseyingenye ukuthi akusilula ukuthi uhelebhe abantu bekhaya uyohelejwa umuntu ngaphandle mara ngiyezwa abantu kunomunye umuntu bamkhuluma kuhle bathi umuntu lophila njengeguli
na ukhulumisekako uyakhona ukuhelebha ihloko leya udelay to Steve Mabona oh yes ya kodwa iminister kubusa kwaNdebele ya ngabafuna bakhe ndakhona bafuna nokwazi ukuthi bamfonele ukuthi wafunela ini yabona until bengabathola ngamfonela ngazisho ukuthi ngibani yabona wathi asihlangane eMenley kungitshele beyifuna kwaleyo yabona after wapostpone maybe 3 times angelina ngaze ngazwa ngifonela wathi asihlangane eMenley ngesikhathi so ngamnina almost 2 hours yonke ngizobekezele yabona angabona vele lapha nyana wasalathenga ne-tracksuit ezithize wathi i-tracksuit ezi bengazazi bengazi izikhona la kunini ngizifuna hlala phansi mina ngitshela ukuthi into lesa ukuthathana la week or 2 kosa ngenza i-proposal ngam-explainela ukuthi ngifuna into eso ngifuna ukwenza into nje wathi ndoda into ofuna uyenza le usokhulu wakho wadlala ichaza elikhulu uPinky Mabona ukwenze enze ukuthi kube neRadio Ndebele uPinky Mabona usokhulu wakho manje nawe ufuna ukuthoma enye into ukuthi enjalo yakwazi ama-challenge akabakhona lapho yabona wathi into le izokufika la thola ukuthi iba nama-challenges mntu ukhule njalo wathi ngibani umuntu omkhulu konje eninaye engamfonela just to verify ngathi mina umuntu osithembele kuye ngamagogo ekhaya wamfonela wathi nginomntwana lapha ufuna into eso mina ngizitshela ukuthi usayoxabanga ke wathi into zakhona zikuphi yabona ngidazi isibone isitolo ngisibonileko last time camera yethu and mina ngifuna camera ye 3000 A1 ngamani wathi camera ye 9000 at that time beyidurile yabona ngathi ngathi asithethe ke 1 ngathuka yabona sithethe 1 lesa yabona wathi enye lesiyilindrini kana ngifuna camera ezi2 yabona ngathi ukufuneka swipe lapha wathi take camera leyo yabona wathi ngamakhamera layo manje ngiyabethe ukuthi manje ngiyombhadela njani wathi mina uzongibhadela ngokuthi ngibone ifilimu nayikhona yabona ngibone ifilimu nayikhona udala ngikho la ngiyindlela ongibhadela ngayo leyo uphumelele ngoba lelo lo ngiyabona into oyithoma kuli kwaba kusuka kwakho ufocusa kuma camera ndani ke abongesa abantu abathoma ngiyoma and ama camera leyo beyangasi to that professional on the level of ama njengala siwabelekisako nama depth of field bekuma handy camera but it was a good start at that time it was a good start at that time mara kwaba kuthome kwakwayo yabona so ke i-profession into le i-script ngathola sekumuva ukuthi abomajika bayakwazi ukuconcepta nokwenzana mara into ye-storyline le man into yama-line le angiyiboni mina escript yabona so ngayigcizelela into leyo man ukuthi ngiba ukuthi into le manena ngithana iba khona so i-word of mouth somehow ngakhona ukuyispreada kwaba nodade omunye bathi ngusiphiwe Mahlangu uhlala iGamarafiri la ngomunye wababhali batsho bakhalejwa i-department obo bafundisa ukubhala wasiletha iscript as professional yabona but somehow ngabona ukuthi iscript lesi siba a threat amongst others ngoba kunokuthi samukele ukuthi sifundeni kuba i-problem lapho bese ngalanda uBranko uclose bethu bathoma lapho ngathi mina ngene problem la ukuthi sina ama production aka mara mina ngifuna sikhuleni ngoba angifuna ukuchange ama-camera kuphela mde kukhule wonke ama-department so ngifuna naliso sine challenge ukuthi kuba ngathi kuba nenkinga banamde introduce abantu ababhala kwabo ngiba ukuthi mani khe ngiphume ngibe ngedwa ngizikhethele ukuthi mina ngibereka nabo bani ngoba bese kubanzima ukuthi umuntu ukhipha ama-production abantu abazisibereka sona sekuba ngathi yipi yabona uBranko bayishidwele mina ngase ngabona sekufika no-delay uPeter Mahlangu baba Mahlangu wafika uBranko yena khe ngafike khe ngasaphumela uBranko kade umuntu anento eziningi bekumuntu asendlini uyabona umithini wakhona waba sekhaya ngayi-explain into lokuthi kwenzekani asilwi nedi kune-format enye mina isengiyifuna so ngibona ngathi sibangelana umbereko so ngiba ukuthi ningikhulule ngikhona ukwenza this thing izasihelebha yabona nase kuphunywa umeeting uPhadlalala ngimangale ngathi ngikhamba ngevini ngithola iveni ijame ngaphandle ngithi uba Mahlangu mina ngazi kade akhambile wangibiza nangifike lapha uthi sithembele kuwe ndoda ukuthi amafilimu aqhubeka ephambili so do whatever it takes ukuthi kwenzeke lokho mina ngiyayiblessa into leyo ngendlela ufuna uyenza ngakho but phambili lapha mdeni lungiseni izinto mara samwa walungiswa abo machika kwaba right yabona bese ke abo mawazana benza imathaitha yi2 kwathi lokuthi kukhona la khethe ngakakhambi kuhle khona
so into ye-storyline le yathoma ukubonakala ke so ke nasokwenza enye ifilimu ngafonela uMawaza noma kethe kunama challenges nje mara ngaba nesibindi ngamfonela kanti nangifonela nangiba nesibindi naye uthi bengivele ngifuna ukukhuluma nawe uJanuwari Mawaza yeah wathi whatever film ufuna ungifaka kiyo ngiyavuma ngifuna ukuthi ikhuluma ngani yenza ngithi ngiyavuma mara nami ngifuna ukubona yendani ukubona kwami ngathi ke escriptini uready na ngoba ngithembe na uyakhumula ukuthi into yasiphathala jawo yini wathi no iscript vele sesiready into right bese kwenze imali kelela indlela kwenzeka so bese athukana thina self that into le ingiyamandebela isho is no more about it's no more about thina singiyamandebela vele so that professionalism akhona ziberekeni vele kwaba kuthoma kwayo so mabona bosangitshela ngeprofessionalism nokuthi nenze njani ukuthi nabo Januwari Mawaza nibuye niberekisana nonke so now ukhuluma ngo Januwari Mawaza ngifikela mkhumbulo ka babu David Inkosi bekunjani ukubereka no David Inkosi abo Mawaza abanabo David Inkosi kuyami ingcono bengibathatha njengabo Schwarzenegger by face straight ngoba uBriggs ke wakhuluma amanye amagama ukuthi iego nepride sometimes uyathatha uyibekele ngecadi uberekise this formula ukuthi into le is no more about you sengiyesithapa wena kamarito into leyo mara singiyagoba amabizo lawo avana amabizo la kuzingokuthoza kuphela mabizo mhlambe akuba mkhulu bangiphelo uyabona ukuthi so kusebenzisana kamnandi okay sibenzisana kamnandi nabo that's why ngithi mina at the end of the day ama challenges la asikhulisa nokulala kabamachika ukwenzile lokho ukuthi besihlale phasi bekhe saxoxa isikhathi eside noBabuMawaza iveke njani uzulile kwesi ukuthi ama rule awadlalileyo nathi asifikisile la sifikise khona nangathana mhlambe ngeta ngekho ingesakabane mhlambe ngayingekho ngoba zangenza ngami ingesakabane mthana nami khe ngilo ngimsala emuva mhlambe nganga kwezi lokho mthana khe ngimbawe ngithi kukhambe yongibiza laba abantu abanyana bemhathweni mhlambe ngangakweziki lokho so ama rule nomunye rule yakhe kube ngathi kufila by puzzle the missing puzzles so sisebenzele kamnandi nabo babu David ngoba babu David Nkosi no Everence Machika naye lo kwenye ngibale uEverence Machika ne no David Nkosi bese naye uMachika ngibo khulukhulekele ngibereka nabo emishadweni isikhathi esiningi so ubereke no Babu David Nkosi sese MC MC singabe ukuthoma kwenza namafilimu la angazonlocheza ngizokhuluma nawe nangikhuluma nawe wena ungakhulumi nami ungikale kuphela akhe singathi mani siyeka uyazi ngesintu nosemnyanyeni kuyakhipha wangakhiphi ngizokutshela bona unani into yono nayo sisemnyanyeni asike zilapha kubuhlungu khona wangakhiphi uzokubona ngaqala kanika inihloko wazi ukuthi uthomile ngothi umnyanya bakhe ngizomtshela into ngizokuqotha munye umuntu ngizokuphuma ngomuntu ongakafanele yamazi umuntu ngizomqotha nango hlanu asimbethele izakhe uzokukhamba lo ngithize akunamuntu wenza into ongakatsho nande ngiqala ngapha soyaphinda asimbizeni umaphinda asimbethele izakhe thank you yabona yasaba ukuthoma so kuneclip enginayo lapho iveza obamachi kuyambona usesemutsha ngoba besinokuphana amabhizinisi nakuthiwa uDavid Nkosi kwafika la athi nabambizayo athi umabona nangekho angiyilapho ngoba bebam-exploita abantu bebamthokoza bamnikele lokhu bamnikela kona ngathi hayi asiyibireki njalo yabona iprice ndeyibe iprice so yabona dani ngesathoma ukusebenzisana ngaleyo ndlela leyo so sisebenze kamnandi khulu nabo and nobukhali babo bebaveza ukuthi sikhole ukukhula
Yes. Yeah, ngoba nasekuthoma kuqatshana ngikhumbula amagama ka David Nkosi nakazathi sometimes you need to know how to draw the line or where to draw the line. Yeah, uze ikhule kose mde wazi man uthi nje la thina siphelela la ngale kwalapho sekuyi production. Yabona yakulesikhathi sithola i-challenge nge-advert eyaba khona ukuthi kungabe uexplaineka kuhle ukuthi sasi wrong sonke lapho keke sichazelana ngokugcweleyo ukuthi i-advert kuhle akusiyimali ezakini imali eyali yabona yakuthi ingene njani yabona sayilungisa intweleyo ukuthi David Nkosi waba nguye uphendle intweleyo ukuthi no into le nase ingali seyingali film iphumile naye yabona ukuthi into le explainekile ukuthi kwenzekile yabona kanti ukusplit okungikho ukwenza ukuthi sibe more closer. Ngiyafuna. So now nine film action cede kuyikhipha. Awuyeke kuletha tigebenga. Our last day to get this pitch together. And how are the new guys doing? Johnson was top notch. I've changed. I'm a reformed man. And I believe I deserve a second chance. Mahlangu, what's it then? Utufuna ngimkhalaphe nge-community project. Uthi yena ujukulukile akasesemgolokodo. Mhlambe sekabona umkhanyo. Kanye ne-property under your watch. Ngiyakuthembisa bonyana into le yonke ngizoyithatha ngiyibeke emahlombe ami bekodwa ngiyilungise ngenze isiqiniseko sokuthi ayisenzeki nakancane. Uyaphi? Uyaphi Mahlangu? Ngicela Vincent. Ngicela ukuthi upheke mina. And beni launcha Sterling in 26 September ne. Yes. Yeah. So kusitshele ngayo and nangama challenges ukuthi anisakhona ukwenza ama DVD njenganje. Yes. Okay, endabeni yefilm leyo ihelejwe yini ifunding ye-NVF. I-NVF le ukuze ithole funding uKenneth weza neproposal. Wathi mabona isabotage naso siyenzile ene wena walile ukuthi ndeyirelease ngoba uthe ama actors la aziwawo i3 so abatele mara laba abanye siyabakolota imde sibaphe something nyana ngeke usumane urelease into leyo ngoba singakuba nesport. How about into le ngiyokufuna ngayo funding ye-NVF bathatha isabotage le isese isabotage bayisa lapha be-NVF bathanda that professionals bayibone lapha but you guys are more than capable ifunding le yaphuma lapho ke sathoma phasi ke Vier nabo Bricks aba nabo babu uJesu ukuthi siyenza SE reshoot kibo mde ivele SE reshoot. Yeah, si reshoot na si reshoot ako le yana sikosa si rename ngoba equality on herself. But siyoyenza nani ngoba sifuna ukwenza ne online TV. Izinto ezikhona ungena na ku online. Uyabona kunemabona production kune screen kunamanye ama company mara since uKenneth athome afake izika afake namanye sahlala phansi sinayo ukuthi into le idinga i-teamwork. So nange ukuthi mabona production naye yenze aya amafilm nalo wenza amafilm danike ake sa complementana kuhle yona one last lift yona until bese reach nange funding sikhona ukwenza amafilm. So into ezasi yona i-clear screen le asiphoselekiyo ngoba sibereka sizonke yabona bengafanisela no Branco uBoholo ukuthi kune idea so esicabanga ukuthi asibereke so asicomplimenteni i-clear screen le wonke into i-content esinayo nale yakade ngoba abantu bafuna kungesakabani ingesakabani 1 and 2 ziyafuneka abasenawo nani so convert into le amafilm la asmani ukuthi siwathathe ngenxa ipatient esinayo angithathi ngesakabani ngifake lapha nje kubi njalo ngosa ngiyokuzama uyikhuluma kanyana sisama establish shot lawa akade like la sifaka khona ama drone at least kungathi uyayidecorate nyana ndana amanye amasini beka unnecessary ifilm ithathe 1 hour and then so divide into episodes so nayi so iba nama episode ayi4 na izongena suni ingesakabani as much as lamanye angenile laphumilanga ingenile. So into le yaba i-idea to an extent ukuthi uBoholo wasihelebha wathi no man into le ifuna nichaze esichabeni. So the only way yokuchaza into le ngoba abantu bathi bafuna ama DVD nani sebawukunimember ekhashweni
saya ke emhathweni ke uzokuchaza ngento le ye digital but the unfortunate part before sifaka sabatshela nabo Big Joe nabanani ukuthi imali khona isimali serious ngalendlela ngoba isathoma sona isathoma angisho ne viewership ayikakuba inenganga ukukhula kwayo fortunately bonke labantu esibathelileko but nosijabulela that initiative ngeyilanga saza wabeleka amanye ama project akubere kwenti nasi impressed nakuthange bengisakhuluma na uBig Joe bengifuna inamba zaka izinamba so wathi no indlela enenze ngakhulu ya nakumanye ama project siyazi ngelanga nawathola ama sponsor sikhona ukuthola something so i-digital iyebalulekileko. Vuka kamnandi nesivukile breakfast show ukwekwezi FM. Ngabolosibili ayesithi kuwe ngeze technology namhlanje sike siletha abagadangisi bethu bemidlalo yachachalazi bekoduke ithathwe ilethwe ehlalelweni lamafilimu njengoba nake siwazi siwabona Dona the one nomlaleli ekhaya sinabo mna kwethu babili nguPA Mabona bekoduke no Kenneth Mabhena ngibo ke abaye basigadangisela ama movie wesindebele sifuduka kanjani ke ukungena ku digital senzani. Oh yeah, kokuthoma ngitsho abantu bebajwayela ama DVD emakhaya. So right now ama DVD ayafika akasabi khona. Now uthi uyaqala emakhaya ngobunengi sesinama smart TV, sesine data eningi, sesinama computer, sinama tablet. So right now into yenzakalako ke ukuthi thina siyahona ke ukuthi amafilimu la abantu bebawathanda phambilini bahonwa ukwabukela again and then nabantu abawathandileko sawafaka ku YouTube sinabantu abaningi is like ababukela wona amafilimu lawo khabe bawabukela kudala abanye bebabuya kithi bathi hey nali DVD leli man leli scratch but nje izinto sezilula kakhulu sesiya streama kuphela ke. So it's way much easier right now ukuthi is like umuntu athole i-content is like lebe kayithanda phambilini. Yes. So njoba usabuza ukuthi is like abantu bawathola njani amafilimu lawa nabangenako kulokhanje ku YouTube bathi @clearscreen.media bazobona i-list yethu yamafilimu sinamafilimu afana njenge Iziga Imali kunefilimu esiqeda kuyikhipha nje ethi laphuma ilanga whereby ino Enes Ndlovu Magic Hlatshwayo Xolizondi uBig Joe naye wala kukokwezi khona ubakwateleni naye ukhona uStapuru khona ifilimini lelo so abantu bangal enjoy kuyo ilokhanje YouTube uzoyibona ilist yethu just now ubhalako ku search button lapha ku YouTube uthi @clearscreen.media. So ama movie la most of them niwa upload ile ku YouTube umuntu nakasearcha ku search outin la ibhale @clearscreen.media ku YouTube u lower side. Oh yes. @clearscreen.media ku YouTube izokuvela lapho wathola khona lapho nabo lapho umilanga abale nabo Magic Hlatshwayo uzobona khona lapho and into esikarele ukuthi uba Magic Hlatshwayo ngizwa ngoKenneth ukuthi ube impressed ukuthi film le ngiyakade kangaka mhlawumbe nazitshela ukuthi ayifelele wathi ayikhona ifilm le kosamde continue le yawuthi ayikhona ifilm le iqhubeka inhle kulo yabona and i-part le ye-drawing ye-stadium le kade ngikutshela ngayo le ifikela la thola ukuthi kwakunesine ngabe sifuna laphanyana kuyisabotage so Kenneth lo wakhamba waya kwamasipala eJohannesburg sathi sifuna ukwenza isini lapha ebridge yabona iMandela Bridge abatho bamvumela awungama last minute ngazi bathoma bajikajika bathi ngazi violence yabona sabatshela ukuthi no abantu ababaliseni ngoba nakungeza ama research sekikhona kuma forums wabantu laba bangaphesheya aba enza amafilimu abo Transformers nani ukuthi siye phambili asifuna ukwenza into ngoba sifuna ukuphala abantu sike sikhambe nenkathi sikhona ukudevelopa ngathi ke nebaliza abantu abibridge lezola yenza yena so zenzela lona elikhulu kudlula lelo njengoba nilibona la leli bridge elidlula le yes wazenzela lo libridge elo nani ke ubekwa kwaba nepart enye kosamde kube ne helicopter nethi ke zange saba nesikhathi kwamakhamera nazo hira into ezibezidurela yathi soziberekisa in the future yabona bathi no kuzokufuneka helicopter le bajifuna 13,000 ke hour wathi kusibetha sikhathi
kanti no angina problem nalokho but isizenzele into lezo Nizenzele helicopter. dani ke njengoba ubona lapho example engibabekele yona leyo into le izokwenza yini izosihelebha ukuthi ngikhumbulana ngitshela uBricks ukuthi izonihelebha ukuthi nikhona uexpanda ama script ngoba ngiyazi unama idea une idea ye script mara uyazi ukuthi you cannot go beyond a certain point ngoba into nje is impossible ukuyenza ufuna isini engeflying is impossible ufuna isini ese airport is impossible kanti into already sezikhona sesinazo zonke into lezo yeah sesinazo zonke into lezo yabona baba mabona ngiyalahleka kancane la uthe indwezo so unazo zikuphi ama bridge nama helicopter usakhumbula umhlahla bejulu yawe ade bekithi ngihomisa wena ekuphumeni yes naku la bekuyi foundation nasi la seyibereka khona ke la siberegisa khona ama software la babiza ukuthi ama animation softwares 3D softwares wakwazi ukuthi ngisuse i-drawing le yathi ukuthi le ama drawing ekhe ngikhomisa wona lawa nala wabone e-library la ubona khona ngenze khona i-big 5 engidrawing i-big 5 Apple stage kwamhlanga into lezo yisibiza ukuthi i-2D isebotini so ke ngasusa into leyo nje iseziyenza i-3D ukuthi into leyo khona ungena ngaphakathi kwayo so ke that drawing came in handy that knowledge mixing ne research engiyenza kona ngithola ukuthi ngale ngaphesheya eHollywood babele kanjani ngathi nasi streaming isifunako ukuze si expand so ke i-helicopter kunabiza ukuthi basibiza ukuthi ma 3D models yeah uyakhona uthola i-3D model yekoloyi any model oyifunako unothola i-big house oyithola nge5 million mhlambe masabab la mara lapha uyithola ngabo $100 $120 yindlu nokhona ukuactela ngaphakathi yabo yeah so indlela engifunde ngakho indwezo lo ngizifunda ngokuresearch njalo njalo mabona ukhona ukuactela ngaphakathi via technology onsuka la nokuchudela lapho nenza everything isingayenzela khona ngestudio nakhibe ngifuna isine ese airport mara yonke into le uyenza ngapha yeah uyenza ngapha yonke into le uyenza ngapha so ke hayi ukuthi indwezi sekungene sekungithi sesifike lapho ngoba eHollywood kade bazenziwe so nazenzile flying ngetechnology ifly le 3D model yeah ibridge elingalidraw ngalithoma phasi njengoba nibona lapha yeah sithoma phasi dani ke une choice ngoba into engiyibonileko ngale ngaphesheya that's why ngibali Hollywood khulu ngoba ngifunda za ngezabo khulu izinto yes naba bona iportion bafuna ukuyiberegisa ekhibe kunalapho kunya isirehe kuhle baya remake ngayo na into le i-3D leyo ngidiscover ukuthi ne White House akuna movie ne1 yakhe actelwa lapho how yonke into ezabakhamba bokuchuta inthombe lezi bayi remake dan benzi ba actela unga i-White House unibonela ngakho ibhoma hayi bhome kaningi la ikhona isekho so akubhomi yona ma 3D so nawuthi kuma forum wabantu bangaphetsheya utsho njani ndawungena kuma YouTube uthola YouTube ine channel ethize umuntu lo ufundisa ngento leso ngibonile no le last uthola lo ufundisa dani sigcine sesazana yabona ngathukwa and I felt honored nangithola ukuthi amongst kwenye forum engiyo kwenye group omunye wabo yi-editor Transformers yeah kade kanti ngikhuluma nabantu abanjela bese ke kwafika la and bayabona nabo umsida abantu abakuthi into naso uyifunda ufika la bakuphaluka banginikela i-original 3D anime i-3D ye-Titanic bathi letho ngayibisuse yeah izoku-inspire ukuthi ukhona udraw indwezi yadrawing le lapho kunye babeka amaplanka lapho kunye beze inereheni so ngi-inspire ngubaba lo bathi nguJames Cameron bekane group obsessed bebaberekisana abantu abo yabona yeah and i-Titanic it was the most mocked movie ever nayisenziwayo ngoba abantu bangakholelwa phezulu kwento abayenzayo yeah into lethi ukuthi ibe beyond intellect yabo ama-journalist nawe ever get aba-criticize and yet it was the most celebrated movie ever for many years uyabona yeah ngoba babhilivela phezulu kwento yabo ngoba wenza into wathi abantu bazokuthini into ebulalako leyo
True. Yeah, so i-digital ingiyo esesebenzisa yona ukuthi senzela ukuthi sikhona ukukhula ngoba kunzima ukuthola ama-locations. Manje ama-locations hayi ukuthi amanye ngesawaberegisa manje nedi sikhone ukuzenzela amanye ama-locations njenge-airport ngeke that's why i-move awuyithole emall. Yeah, mara ngikhonile ukufaka isini emall ePola Mall. Yabo. Ningakayi lapho. Yeah, ngakayi lapho. Management bebangisayinisa ikhuwe la eliphethe lapha. Ngiyamtshela ngithi ndoda ngakujuda uphuma endabeni wena. Sometimes ukudla ngamabala kuyahelebha. Akubuza ikhuwe ukuthi ngikuzibani bani. Like usenzele namba. Wathi maye nje ngihelebha ngani ngathi ngifuna ukwenza isini lapho. Mara ngifuna ukukhipha isitolo esi1 ngifuna ukusichange. Wathi ngizosibangela umele ukuthi ukhipha abantu abo ngeda ngibakhiphi. Wathi ngifuna uzokusayina idocument ethize ukuthi awuzukuthwenya umuntu. Awuzukwenza ngathi mana lethi ngivumela ukuthi ngishoot ama-establish shot wangaphakathi. What is fine? Ngawenza sasusisa luni i-arcade yabasayifaka lapha. Yabona. Yabona. Yini ma-3D la. Awenzi into lezi ngoba ufuna ukuphala abanye. Sifuna ukukhamba nenkadi ngoba nje siphumile ngaphakathi kwehaba. Uyabona global space. Mara nje isikhathi sokuthi sibaphala. Yeah, sibabona global space. Yabona. So sesiza lapho nje. Yeah. So singa confuse lento ebathi artificial intelligence nalokhu esikwenzayo. I-artificial intelligence if mina ngiyithatha njenge calculator. I-calculator ayisho ukuthi nabakuvumela ukuthi ibhala i-maths so ucalculator ngayo kuphela. Ihelebha wena ukuthi uqhubeke ngento le ufuna ukuyenza ngendlela engeneleleyo. So iningi ngiyabona lapha no social media ngiyabona abaningi baye abuse bayenza ngendlela ethize beyijampize ukuthi no i-AI so nasifundako lapha kuma forum bakutshela bathi unga maningi ama project afeyilawo afeliswa into yokuthi umuntu uthatha i-credit ye-AI la ezinto le ibe too obvious ngoba i-AI ngaphakathi inama templates so uba nebhadi ukuthi uapply into le ngendlela so kanti nobani uyapply ngendlela yona yakho. Correct. So nawe iberekisako ayala ukuthi uyiberekise but ke ayibereke ngendlela ukuthi ihelebha wena phezulu kwaloko phezulu kwakho uqhubeke uzifunda into lezi and nanga afodiko akusena excuse ukuthi e-university anginamali e-university zange ngakwazi umnyango e-university but ngibahelebhile abantwana base-university kwakusathokoza nokuyizo jiyana njenge-lecture ngathi ama-student amanye eza lapha kuwe and abathola bo-90% nabenza ama-research nani siyathokoza ukuthi uyabahelebha ngento ezingalezo. Yabona so kanti imibuzo ebangibuza yona ehelebha nanami ukuthi ngikhona uku-expanda. Exactly. So into engingayitshela i-youth before ngiqedelela le ukuthi ukuthoma lokhu abathatha bethu lawo ama-drawing nani bekuzokufika namhlanje lokhu ebakubonileko kuzama ukuba inspire ukuthi ayikho into ethoma nethi lula njalo ngifuna usebenze ngokuzikhandla and we are sacrifice okuningi ukuthi lapho ufuna ukuthenga ikoloyi mara ikoloyi namde ngiyithenge ukuthi into esomze ngeke ngizayithenga njalo kuyokuzathi ngiberekisa i-taxi ngizakuberekisa ini yabona we are sacrifice ezizinto uze ufike la ufike khona i-inspiration sizama ukubagcugcuzela ngoba siyafuna into yamafilimu lokuthi iqhubeke iye phambili. Ngiyavo. So mabona awukagcini ngamafilimu ngena for ngamafilimu because ngiyabona le ye-SABC ngathi uyayecanyana mina ngiba ukwazi ukuthi ubudlelwane bakho ne-SABC ngobunjani iBA Mabona production ne-SABC zihlangana njani? iBA Mabona production the-SABC ubudlelwane bakhona buthome ngo-2014 ukulala uka-inhloko leya uDavid Nkosi. Yes. Nganikela ngokuthi ngizokwenza i-slide ngenthombe zakhe i-tribute ku-SABC ukuthi izobuya lapho yabona. Ngomna nangicela uyeza uba masimu labo anticipate into leyo wangibonela wathi akukhone ukuthi ngoba lapha sifuna ukconnect ama-screen akunando mhlawumbe into ethize ungayihlanganisi kahle hayi into leyo sekade ihlanganisile nasiyalipho ngibambela bebhukunu bambekele bhukunu islide leyo sathoma lapho so mari ke ubudlelwane bethu nabo Vivi laba nabo babu Flumi Sikhosana Flumi yabona yabeza khona lapho so bengithi nangiya kuma event ngisukuthi ngajabule ukubona umere kwami uze-TV we-SABC kune national TV yabona ngathi nalo lento mali ubudlelwane bomdekhule without any money ngokuvolunteer yabona so nakune event uthi kunento ethize lapha into engiyabona ukuthi iyafida ukuthi ngangena e-TV ngishuda ngithanda ngiyithumela jude lo labayifake lapha jude lo ngiyithumela until bezwazi ufika la sijwayelana khona
nase babona ukuthi kwenzekani lapha ba decide abo Vivi nasengene bona lapha ubaba uFlumi wangifonela wathi ndoda siyathokoza umbele kwakho ayi ukuthi asubuni siyafisa ukuthi ngeyilanga vele ke kube nathi ngapha yabona indlela osenzela yona siyayithokoza ngoba nababukeli bathi wenze irole ukuthi indaba bathi uzitshentshile langithana bayazi irole oyidlalile ukuthi ngangani ngendaba zesindebele siya appreciate into leyo kimi into leyo it was a big thing yaba ikulu into leyo kimi until uVivi ngokusemthethweni weza official ekhaya so mina zange ngaye SABC ngiyezabo yabona but no sibawa ukuthi zokusebenza nathi ke ndani ke into zama contract lezi zathoma khona lapho yabona so ke tot namhlanje sisasebenzisana njalo ke nami ke ngeknowledge nyana enginayo ufilm nalapha besiphinde sifaka ngumla kunamanya kune story kabe siyosenza le eHembo kusesikoleni so nasesikoleni ngiyabona kugcwala abantwana besikolo nani so ngathi noma idrone singayiberegisa la sayiriska endabeni endabeni sathi no siyayenza into le ngangisebenza ngihloko journalism bengumaba nemntombini so mabande waba nefear ngoba ke ngimsole kangako ngoba zange kube nedrone endabeni wathi mara kwasikufaka idrone uyibona endabeni zesindebele maye mina ngabona ukuthi no ukuze angabise inkingeni ithi ukuthi kungabi nguyothi yenze ngathi ungawari mina singaziswele into le siyayilisa into yedrone mara mina ngathi singayiphosela nangibika lapha bayithatha ngazi ngezwa ke call mina ngize ukuthi ngibongithuka bathi ndoda sitokuze khulu ndoda bathi ngapha indaba zesindebele was so impressed ine drone yabona bakayo awe ukuthi indaba the whole South Africa ze SABC idrone ithoma into yana eziniki nami runyana ethize engizifakafakileko lapha njana yabona indlela esebenzisana ngakho so tot namhlanje nabo Vivi Ndlovu kunokuba nama challenge sometimes into zama contract but isitho bathatha isikhathi sometimes iphoso wabo mnakazi ukuthi bane kwenzekani ilaba abaphathi into zengi contract lezi uthola ikhona naseyiphele ukuthatha isikhathi uviselela mara ukuthi ukuthi into esijame ngiyafuna ikhona siqhubekeni siye phambili yabona into enjalo so now mabona sesiyisonga abantu thome nabo kwenza amafilimu abaningi sebalala umzekelo Mawusinthi Nkosi uBab David Nkosi nangwa kaNkosi babu Jimmy Machika kuchoda Nakoti yes uJoyce Thugwana yes ngiyathokoza Grootman so indwele islimaza kangangani thina sitshaba samaNdebele ngokuthi kunzima ukureplace umuntu noma ungayenza icast njengoba sithi siplana ukwenza ingesakabani 3 yes ingesakabani 3 izokuba khona bara indlela emdere si reconstruct ngakho ngenxa yokuthi abanye basithile kubanzima ukuthi umuntu ba replace noma umuntu angaba khona ukuthi no uzokudlala irole kabani mara umehluko lo kancane wona uzoluku ukhona mara naye la khona nakhibe kuyenzeka ngithi icast irole eso bengikhalele ukuthi ichubeke ngenxa yokuchubekela phambili ngescript nginebelieve ukuthi la khona beyangafisa ukuthi ichubeke siye phambili ibusiyamaka ukuthi in their honor sichubeka but ukureplace umuntu 100% kona akusilula na leyo role ebayidlalileke kusihelebheni ukuthi sichubeke siye phambili yabona mara laba khona nabo bangafisa ukuthi sichubeke siye phambili ingafeleli lento le so mabona njenganje singenzani sisichaba samaNdebele ukuhonora ama legend wethu asaphilako nala angasekho uBriggs ukhulumile wathi kubalekile ukuthi kuma department especially bon television eziphezulu nani abe khona amaNdebele ukuthi ukhona ukuba le weight yama collapse yabona ukuthi umuntu oso uyakwazi ukuinfluencer ngoba uBriggs nangwathi uyacheka lapha yana ku scandal uwenze la matrick athize ukuthi kunesindebele lapha yabona so into enjengaleyo iyaba influencer nabanye bama television wama rivals njengabo SABC so ubona namhlanje ku generation isikare kakhulu nasibona
umuntu ukhuluma isiNdebele lapha nyana nani ke nani njengani nanithi nifuna isiNdebele television ukungena komuntu oyi1 loyo kuyirole enkulu ngoba nginesho ukuthi somewhere bayanaza abantu aba ichata lelenzako bayalaza abantu aba so nasenza namafilimu sifaka nama actors la njengesabotage lesi zikugcina ifaka igengele yaziwako asiyenzi ngoba sifuna ukuphala abantu phese mara kuthathelwa ehloko kuthathelwa ehloko ukuthi sikhona ukuphakama ngoba ubonile bowukhona eSterland nakudlalwa ifilimu le yanyana sabona ubaba lo oactor kungumaruti konje Max wafika naye samthola lapha yana imthusile lento ayibone lapha ngicabanga ukuthi iproduct so iphuma eMandebeleni bewasiphetha nge-challenge wathi no sengithembelekini ukuthi iNdebele somlidlala sifaka impumulo kancane enemaruqinsi so i-inspiration into le yasikhulisa ukuthi kulomncanyana ezibenzako uyabona mara thina isupport kubalandeli emakhaya siyayidinga ene nokuthi abantwana nabafuna ukwenza i-entertainment industry bangabavali abantwana nabo bazi ukuthi I see that simple ukuyenza ifuna vele ukuzimisela ngoba nje kugcwele entertainment ikhulu nemidlalo khulu uyabona so umuntu nangazidimeza izinto dani uyakhona ukuchubeka uye phambili so mina ngiyakareka ukuthi abantu abanjengabo Briggs bo Kenneth sekumnyaka eminingi sibona ntenene solo mara solo kusaye phambili solo kusaye phambili tot namhlanje uyabona abalingisi abanjengo Pretty Nduli nabanye basafuna ukulingisa ungathini ngiyo ilento ke desiraga nabo kune series enye esikhudla ukuyimenshina ibizwa ukuthi ipilo sifuna ukuthi sibisele back online ngoba ke desibethwa i-finance kube nomuntu ozinikela kwasipha i-lodge net problem beyikude i-lodge ibizwa ukuthi ingozi za sasiphetha kiloko sasifuna ukwenza into njengaleyo so abo Prida bagood khulu ngoba nifu ungangenelela laphanyana kupilo ikhona lapha ku social media but naye sifuna ukureconstructa ngokutsha sifake lapha sibone ukuthi ama sponsors nasingawathola ukuthi ichubeke iye phambili so abanekhono niyambona mzina uPriti nani mcheka lapha kuma social media ungathatha uyahlawuna wenzani yabona so indlela kungakho uentertainment ingendlela eziningi so ikhombisani italent leyo ebanayo ngiyavo nokuthi singabapheleli inhliziyo ngoba ke watsho naye wathi ngihluwene dakathi nginenkinga yokuthi angikhona ukusatisfy wonke umuntu umunye ufila offended kanti mara at the end of the day akamini uoffender anyone ngoba ngeze wasatisfy wonke umuntu so sibekezelaleni kileyo ndawo nathi sizama ukuthi sibe careful into esizikhulumako but ngeke kwaba 100% ukuba offended ake kwafana abantu asithathe ngendlela nesekubekezela lapha esingayithanda bakwethu sigadangisela eGood Life Studios na ufuna ukufana nathi ufuna ukuhlala la ufuna ukurecorda ivoice over ufuna ukurecorda iadvert sinasi studio se radio ngale ungadosela nanzi inomboro namkhana ufuna ukuthoma yakho podcast because esichabeni sekhethu isichabeni samandebele siyahlayelelwa hle naziza kuma podcast kumahlelo weYouTube nafuna ukufana nathi ungeza zogadangisa la ngikhuluma nawe nje sinamahlelo amaningi Grootman overall of the show and the word of the day ulethinga kara no sithoma ngokuthi man sithokoze uBA Mabona ufike namhlanje eze ngaphakathi kwe My Story with Thando Mahlangu akusilula ukuthola abo baba bafana naye sibe nesikhathi naye sanele kangaka sokuhlala ngiyacabanga ukuthi nombukeli wethu enjoyile bona nje i-conversation esibe nayo naye ufunde okuningi ngale kwalokho ngibone ukuthi yazi nawo nechisakalo ayikho into ebhalela ichisakalo konke lokho babamabona khona ukukwenza kube yichisakalo ngathana zanga benayo ngasimazi ngaswazi umsebenzi wakhe ngasibaza abantu abaningi abasebenze naye nasazi ukusebenza nabo so omunye nomunye umuntu ongena ku-industry akangena ku-industry because anechisakalo into leyo yabona so ukuthi siyabhadelwa or asibhadelwa but nawunechisakalo yokuba lapho izokubhadela ichisakalo
True. Mhlawumbe nje ukufanisa ngami ngathi uma community radio. Community radio bangasibhadeli. It's voluntary lapha. Omunye umuntu bangadinwa azini into esiyenza la kuyafana. Asiholi. But ukubekezela nokuba nejisakalo kwento leyo. Kwakhona ukungifikisa ku national radio. Yabona engikhona ukuspend isikhathi esiningi neminyaka eminingi kiyo ngivulela namanye ama platforms ngafinyelela amathuba amaningi bekade ngingacabanga ukuthi ngawafinyelela. So ichisakalo into enkulu. So okay uba kubona kukhulumileko la kube ichisakalo ukuthatha ipensela udrawe. Ichisakalo yokuthi uphume uyokufuna ilwazi, ichisakalo yokuthi uhlangane nobani. Ubale ama-acts amaningi eselasebenza nawo namhlanje ichisakalo ukuthi abantu abangiyabafuna uku-attend ama-workshop ichisakalo yonke into leyo. So kumele kube nento echisako. Yabona nawunganachisaka nawungananto ekuvusako ekseni ekwenza ukuthi man kuzithinta uvuke ukuthi ichisakalo ifile. So kumele ivuse and then kwavuka ichisakalo ngaphakathi kuwe. Ngiyacabanga ukuthi neminyango eminye bocabanga ukuthi angekho ungene ngaphakathi kwayo uzozithola ngaphakathi. That's right. Ngaleyo ndlela it's a wrap for me. Yes, it's a wrap. Ngithokoza kakhulu kwamambala Grootman. Charlie lapha sinamanzi lapha. Wadobha past COVID dry. Abuya kwaPaula Stillwater. Sithanda ukuthi siyathokoza ukuthi ube nesikhathi sakho uzihlelweni amanzi la ungakhamba nawe ekhaya ayohamula ayapholisa emoyeni nehlizweni nawe kuyajabulisa ukubona ama brand wekhaya ukuthi siwa support nayo opportunity laba bawenzayo nabane shooter sibereka nayo sinokuhlangana nabo sitawa bakhulile phezulu bayirage njalo siyathokoza. Abasithokoza kakhulu kwamambala. Phezwabo. Abantu bakuthola njani abafuna ukuqoqa nawe? Ku Facebook asubhala Aubrey Mabona. Aubrey Mabona. Yeah, eziningi ezema Twitter nani azikho. Yeah. Thina sithi behind ikhulu manje isikhathi esiningi. Yeah. Mara kune point enye man engibawa lethi kuyibeka kancane. Hayibeke ukuthi I challenge esibanayo. I support ku family ngoba esikhathini ukuthi angasikithi abazali or abantu laba abakhulu igeneration leyakade sebajwayela into ye9 to 5. Yokuthi thina sijwayele ukuthi ubayintwe nje. So nasikabekezelelana or nana abantwana benu keni babekezelele nikhona ukunderstand yonke imikhakha le. Yeah, ngoba umunye nenda kantombi ngifuna ukuvuma. Uthi no abavumi banje abayasinto le. Mina ngifuna ukuthi DJ ayikhona into le ngiyabantu abanje. No mina ngifuna ifilming no into le ngiyento nje. Mara every day ubukela iTV lapha we are being entertained. Kanti bona laba abantu bona the active abantu nga active abantu. Yeah, so I support ibalulekile ukuthi umntwana nakafuna into nje ungathi no mina sasa ngifuna ukubona into eso efunwa ebhalele wena ngasikhathi into yenza ukuthi kube nama drop out sometimes ngoba umuntu ngethanga ngafuna ufostwa into njengala so isupport ibalulekile na ungana support ngimndenini phezulu kwento abantu abangayizisiwe kubanzima into leyo ngikhambile indlela enjalo yeah uzomunye athi kanti lokho mangezi nje lokho akumangezi nje kanti mara egcineni ngimzwa khuluma ku radio ngizenzani yenzeni ndabe ngajeshi ukuthi adokwesibe nje yabona isupport leyo so kwangathi into engathi ngiyamakhuwa so nasazama na ikusijwayele nethi that support ukusupport the up and comings ngiyavuma ngathokoza from imindeni sithokoza kakhulu kwamambala namasuku nasele uyisonga asengiyisonga mina ngithi anginamayizwi ubaba ukhulume kwaqwala ibhafu like yonke into ebengifuna ukuyazi singayazi namhlanje. Bakwethu ibizo lami ngikuthando Mahlangu sikatangisela eGood Life Studios nafuna ukuza lapha nasemniningwana funa ukatangisa amaphimbo funa ukatangisa ama-advert funa ukatangisa incwadi yakho ukuthi be audio sikhona lapha kwa Good Life Studios
Studio Sentwana eGrootman El Focus. Yes. La mibizo nginqobile ngwakamasuku hlala eTofontein D eManaleni mntazana uthengisa ku R573 kokubuhlobona la ukuthola la ngitsho ku 079 084 7562. That's a wrap. Grootman inhlangana phi nabantu Monday to Friday? Oh yeah, bayazi isivukile breakfast show kwasa Chetsa 6 to 9. Yes. Naphakathi kwe the best PBS radio station. Yes. 25. The big one. Company PBM. Yes. Ngoba ngubusayi no McDonald. Yes. The McD. Yeah. Uyayidla mari McDonald. Well, batsho kuhle ngekhaya. Oh, ngiyibona. Nabantu bakwa McDonald. And ngiyambona unobo McDonald. Yes. Thokozile Grootman. Bakwethu umbuzo omkhulu uthini yena? Ethando mahlabu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungaphela amandla amandebela azophumelela siyakukholwa ethando mahlabu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila ngawe ufuna ukubona amandebele phumelela khulukhulu ekorweni yozokusithabisa